인사드리겠습니다. 자, 다 бүхэнтэй мэдлээ. 선배찬호. Сайн. 저는 홉스골에서 교제하는 윤승 형제입니다. Хөвсгөл чуулганд нөхрөлдөг 윤신왕 гэдэг хүн байна. 울란바토르 중앙교회는 정말 오랜만에 쓰는 것 같습니다. Улаанбаатар төв чуулганы эндэрт нэлээд удаа хугацааны дараа зогсож явах шиг байна. 지금 이제 추계 수양회에서 지금 많은 영혼들이 말씀 듣고 있어서 아마 이 시간 복음 말씀이 끝나고 또 상담을 준비하고 있지 않나 생각이 든데요. Одоогийн яг энэ цагт болохоор намрын санаар үргэлжилж байгаа. Мөн сайн мэдээний үг дамжуулагдаад мөн сандаа зөвлөгөө хүртэл явж байгаа болов уу гэж бодож байна. 많은 기도 부탁드리고요. залбирч өгөөрэй гэж хүсье. 또 저희 홉스골 교회는 9월 6일 날 입당식을 잘 마쳤습니다. манай хөвсгөл чуулганы хувьд болохоор 9 сарын 6-нд чуулганы нээлттэйгээ дууссан. 많이 기도해 주시고 또 관심과 사랑 해주셔서 너무 감사드립니다. Үнэхээр их залбирч өгөөд анхаарал хандуулж өгөөд хайраж хүртэл хүргэсэн та бүхэнд баярлалаа. 그러면 기도로 시작하도록 하겠습니다. За тэгвэл хамтдаа залбираад эхэлцгээе. 거룩하시고 자비하신 우리 구주 아버지 하나님, Ариун инрэнгүй бидний эцэг бурхан минь ээ. 우리를 영원한 멸망 가운데에서 건져주시고 Бид бүхнийг мөнхийн сүрэл дундаас авран өгч. 주께서 흘려주신 보혈로 우리의 모든 죄를 깨끗하게 용서해 주신 주님께 감사를 드립니다. Эзэн таны урсгасан тэр үнэт цусаар бид бүхний гэм нүглийг цэвэр болгон уучлсанд талархаж байна. 영원한 속죄를 받은 우리 주님의 백성들 또 이 한 자리로 주를 불러주셔서 감사합니다. Эзэн таны мөнхийн золилтыг хүлээн авсан ард түмнийг энэ газарт эзэн та дуудсан билээ.
하나님 말씀으로 교훈을 받고 또 한 주간 살아갈 수 있는 힘과 지혜와 능력을 얻는 시간이 되게 해 주시옵소서. Эзэн бурхан таны үгийг сонсонгоо сургамжийг авч нэг 7 хоногийн турш энэ ертөнцийн амьдарч чадах хүч мэрэгүү хааныг олж авах туслаарай. 이 거룩한 무리 가운데 늘 깨끗하고 하나님 앞에 합당한 마음을 품고 주님 앞에 결심하는 귀한 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ ариун сүрэг дунд байнга эзэн таны өмнө ариунаар амьдарч мөн эзэн таны төлөө хичээнгүлэн амьдрыг гэсэн шийдвэрийг гаргахад туслаарай. 마지막 시대 세상은 날로 죄악으로 가득 차고 있습니다. Энэ төгсгөлийн цаг үед энэ ертөнц айжмаар ёрын муугаар дүүрж байна. 그 가운데서 우리는 주의 말씀으로 더욱더 빛과 소금이 되고 하나님 앞에 세상 사람들 앞에 주님을 증거하는 그리스도인의 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Ёрын муу болж байгаа энэ ертөнцийн өмнө бид бүхэн эзэн бурхан таны үгээр дамжуулаад гэрэл болон давсынхаа үргийг гүйцэтгэж ертөнцийн хүмүүсээс онцгой байхад тусалж өгөөрэй. 때로는 우리가 너무나 연약하고 또한 세상에 질 때도 있습니다. Заримдаа бид бүхэн сул дорой учраас энэ ертөнцид ялагдах үе байна. 육신을 이기지 못하고 죄악 가운데 빠질 때도 있습니다. Нохойд ялж чадахгүй гимнүгэл дунд унах үеч байна. 그런 연약한 저를 또 이곳으로 불러주셨고 Тийм сул дорой бид бүхнийг энэ газар руу цуглуулж 말씀으로 다시 힘을 얻고 주님 앞에 합당한 마음을 품고자 이 자리로 불러주셨습니다. эзэн таны үгийг сонсонгоо зөв сэтгэлтэй байж эзэн таны төлөө амьдрах сэтгэлийг дэхэд туслаарай. 주의 말씀을 듣고 더욱더 하나님 앞에 주님을 살고자 하는 뜨거운 마음을 우리 각자에게 심어주시고 Үгийг сонсон хүн бүрт эзэн таны төлөө халуунаар амьдрах сэтгэл зүрхийг эзэн та суулгаж өгөөрэй. 힘들고 어려운 고난을 받는 분들에게는 위로와 사랑의 손길을 더해 주시기를 간구드립니다. Хүн хэцүү байгаа, зовлон дунд байгаа тэр хүмүүст эзэн та тайтгалын мотортойгоо хамт байж тусалж өгөөрэй. 이 시간 축의 수양회가 수양관에서 진행되고 있습니다. Энэ цаг мөчид зууны нэгэн тэрэлж дээр намрын семинар болж байгаа байлээ. 복음을 들었던 많은 영혼들 주님 앞에 정말 나와 겸손하게 주의 사랑을 깨닫는 귀한 시간 되게 해 주시옵소서. Үгийг сонсож байгаа хүмүүс эзэн таны өмнө даруй сэтгэлээр ирээд бүгдээрээ авралыг авч чадхад тусалж өгөөрэй. 오후에 상담하는 모든 분들이 모든 문제가 풀려서 또 지옥교회 가서 교회 가운데 붙고 또 열매를 맺는 삶이 되게 해 주시옵소서. Мөн асуудалтай байгаа, эргэлзээтэй байгаа хүмүүс маань ч хүртэл үдээс хойш зөвлөгөөг аваад тус чуулганд дааж хүртэл очиод эзэн таны төлөө хичээнгүлэн амьдрч чадхад эзэн та тэр хүмүүст тусалж өгөөрэй. 우리가 살아가는 분명한 목적인 이 복음을 증거하고 확장하는 일에 더욱더 귀하게 쓰임 받기를 간구드립니다. Бид бүхний амьдралын зорилго болох энэхүү сайн мэдээг тарааж олон хүмүүс түгээх энэ зүйлийн төлөө эрхмээр хэрэглэгдэхэд туслаарай. 오늘의 모든 시간도 자비하신 주님께 의탁을 드립니다. Эзэн танд бүхий л цаг хугацаагаа даатгаж байна. 우리를 영원한 죄악 가운데서 구원해 주신 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Бидний мөнхийн гимнүгэл дундаас аварж өгсөн бидний аврагч Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 네, 성경 여호수아 11장입니다. За Библийн Йошуа 11-ээс хамтаарай. 여호수아 11장 Йошуа 11-ийн 한 절인데요. за нэг ишлэл байгаа. 한 절만 같이 읽어보도록 하겠습니다. Йошуа 11:22 нэг ишлэл байгаа. Хамтдаа уншицгаая. Израилийн хүүгүүдийн нутагт нэг ч анааг үлдсэнгүй. Зөвхөн Гат болон Аштодод зарим нь амьд үлджээ. 이제 여호수아가 이제 지도자가 되어서 이제 가나안 땅을 이제 입성하게 되고 Израилийн хотол төмнийг болохоор Йошуа удирдах мөн Канаан нутаг руу орж байгаа. 이제 요단강을 건너서 이제 여리고성 전투를 처음 임하게 됩니다. Йордан голыг гатлаад Ерехо цайз руу хамгийн анхны дуршуулга илгээж байгаа. 그리고 이제 큰 승리를 거두고 아이성에서 잠깐 패했지만 또 승리를 거두게 됩니다. За тэнд болохоор агуу ялалтыг авчирсан. Гэвч хэлээ ай гэдэг өчүүхэн цайзанд болохоор ялж чадаагүй тийм бүтлгүүтлээ мэдэрсэн. 유일하게 패했던 곳이 그 조그만 성 아이성이었죠. За цор ганц ялагдсан тэрхүү цайз нь бол тэр өчүүхэн ай цайзыг эзэлж чадаагүй ялагдсан. 그래서 거기서 교훈을 받고 이제 계속해서 가나안 땅
일곱 족속들과의 전쟁이 시작이 되죠. За энэ үйл явдлаасаа сургамжийг аваад түүний дараагийн дайн болох Канаан нутгийн 7 овогтой зүртэл дайдахдаа бүгдэн дээр нь ялсан. 예. 그리고 이제 중앙을 먼저 점령하게 되고 За эхлээд болохоор газар нутгийн төв хэсгийг төрүүлж эзлээд 그다음 남쪽을 점령하게 되고 түүний дараа болохоор өмнөд хэсэг рүү нь эзлээд 이제 마지막으로 북쪽까지 다 점령하게 됩니다. за тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор хойд хэсгийн зүртэл бүгднийг нь эзэлж байгаа. 그래서 10장까지 읽어보면 거의 97% 이상 땅을 점령하게 되고 전쟁에 승리하게 되는 내용이 나오죠. Йошуа 10 дугаар бүлэг хүртэл уншаад үзэх юм бол тэр нутгийн бараг 97% газрыг нь бол бүрэн эзэлсэн. 근데 방금 읽었던 것처럼 약간 남은 겁니다. Гэхдээ хэдүүлээгийн сая уншсан энэ жаахан өцүүхэн энэхүү газрыг л үлдээсэн баг. 근데 특별히 22절에는 그 지역의 이름이 세 곳이 나오는데 Тэр тусмаа 22 дугаар шил дээрс үзэх юм бол эзлийг үлдээсэн 3 газар нутгийн нэрийг бичсэн байна. 가사, 가드, 아스돗만 남았더라. 이게 약간 남았더라 그러잖아요. Зөвхөн Газ, Гад, Аштод гэдэг энэ хэсгийг л үлдээлээ гэж байна. 네. 왜 남겨뒀을까라는 생각을 해봅니다. За эдгээр хүмүүсийг яагаад амьд үлдээсэн бэ гэж бодож үзвэл 특별히 이 도시는 이스라엘 접경 지역과 가장 가까운 블레셋 지역입니다. за энэ газар нутг нь болохоор Израилийн хамгийн хөгжингүй орн болох Филисттэй их ойрхон байсан тийм газар. 그러니까 아마 해안 도시와 가깝기 때문에 발달한 도시고 그래서 아마 완전히 회파하고 무너뜨리기에는 아깝다고 생각했을지도 모르겠습니다. 성경에 나오진 않지만 За энэ үйл явдал нь болохоор хараахан Библиэр гардаггүй ч гэлээ хөгжингүй улс, хөгжингүй хот болохоор энэ хотуудыг эзэлж нураана гэдэг нь хайрын санагдсан байж бас магадгүй баха. 그 당시에는 큰 승리를 가져왔고 그리고 이 세 성읍은 남겨둬도 큰 문제가 되지 않을 거라고 생각을 했겠죠. Тухайн үед газар нутгийн бараг ихэнх нь эзэлчихсэн. Энэхүү 3 газрыг жоохон өчүүхэн чиглээ үлдээхэд ямар ч асуудал болохгүй байхаа гэж бодсон байж магадгүй байхаа. 이미 많은 승리를 거뒀고 그리고 땅을 거의 대부분 차지했기 때문에 남겨놔도 별 문제가 안 될 거라고 생각을 하는 겁니다. Маш олон ялалтуудыг авчирсан газар нутгийн зүртэл ихэнх нь эзэлчихсэн учраас энэ газрыг эзлэхгүй үлдээвэл айхтар асуудал үүсэхгүй байхаа гэж бодсон байж 근데 таараа. 세월이 지나서 Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөөд 이 조그만 이 세 지역이 이스라엘에게 있어서 가장 큰 문제가 되는 지역으로 변하게 되었죠. гэтэл хараахан эзлээгүй үлдээсэн энэхүү 3 жижигхэн газар нь адаг эзэстэн Израильд маш том асуудлыг гаргадаг. 가드 그러면 누가 생각납니까? За та бүхэнд Гат гэвэл хин санаанд чинь төрж байна вэ? 성경의 사무엘상을 읽어보면 다윗과 골리앗 싸움이 나오잖아요. Библийн 1-р Самуэлийг уншаад үзэх юм бол Давид ба Голиотын үйл явдал гардаг. 근데 그냥 골리앗이라고 이름을 소개하지 않습니다. За тэр үед болохоор Голиотыг зүгээр нэгэн Голиот гэж түүнийг танилцуулаагүй. 앞에 뭐가 붙어요? Түүний урд нь юу гэж нэрлсэн байдаг вэ? 가드 사람 골리앗. Гат хүн Голиот гэж 그러니까 байна. 굳이 가드라는 지명을 쓰지 않아도 될 뻔한데도 불구하고 가드라는 지역을 쓴 거 보면 아마 지금 이 여호수아 11장 22절을 설명하고 있지 않은가 생각을 하는 겁니다. За Голиотыг болохоор заавал тийм ээ Гат хүн Голиот гэж онцолж нэрлсэн нь болохоор энэхүү Йошуа 11-ийн 22 дугаар ишлэлийг тайлбарлахын тулд Гат гэдэг нэрийг онцолсон байж магадгүй байна. 골리앗이 나오지도 않을 뻔했는데 나왔다는 얘기죠. Гат гэдэг газраас Голиот гэдэг хүн гарч ирэх шаардлагагүй байхад ч хүртэл тэр гарч ирсэн. 그리고 가사하면 어떤 곳이 생각나냐면 삼손이 두 눈을 뽑힌 지역입니다. Мөн Газ гэх юм бол тэр газарт ямар үйл явдал болсон бэ гэх юм бол Самсон өөрийн хоёр нүдээ ухуулсан газар. 그리고 아스돗 하면 그 하나님의 법궤를 빼앗겼던 장소이기도 하죠. Мөн Аштод гэдэг газарт болохоор эзэн бурхны гэрээний авдрыг булаалгаж байсан тийм газар байна. 그러니까 이제 이스라엘 역사에 있어서 가장 치욕적인 사건이 이 세 곳에서 다 등장을 합니다. Ямар тач Израилийн хувьд бол тийм дурсахад үнэхээр хүнд хэцүү. Тиймэрхүү зүйлсүүд дан энэ 3 газар дээр болсон байдаг. 그래서 이 세 도시를 가지고 이 지명을 가지고 오늘 같이 교훈을 받아봤으면 좋겠습니다. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор энэ 3 газрын нэрийг голчлоод хэдүүлээ сургамж авцгаана. 첫 번째로 생각하는 게 뭐냐면 За эхний ээлжинд болохоор бодох ёстой зүйл маань юу вэ гэхээр 이게 약간 남은 거잖아요. энд тийм ээ заримын л амьд үлдээсэн гэж байгаа. 그러니까 조금만 더 힘을 썼더라면, Ахаа нэг жоохон хичээсэн бол 그러니까 완전한 승리를 했더라면 그런 치욕적인 사건들이 훗날에
나타나지 않았을 거라는 생각을 해보는 거죠. Тэр газрыг эзлэхдээ бүрэн эзэлчихсэн байсан бол ийм хүнд хэцүү дурсахын аргагүй ийм үйл явдал гарахгүй ч байж болно шүү дээ. 그러니까 우리가 신앙생활 하는 것도 마찬가지입니다. Тэгэхээр бид бүхэн итгэлийн амьдралаараа амьдрахад яг адилхан байдаг. 힘이 들 때도 있죠. Заримдаа бид бүхэн хүч гаргах үе байдаг. 또 다음으로 말할 때 다음에 할까라는 생각도 하게 되죠. За тэгээ түүлэхаараа дараа болох уу гэж бодох үе бас байдаг. 굳이 해야 되냐? Заавал энийг хийх ёстой юу гэж бас 우리는 боддог. 육신이 있다 보니까 Бид бүхэн өөрсдөө махбодтой шүү дээ. 쉽게 가는 길을 선택합니다. Бид бүхэн бол өөрийнхөө амар тухтай замыг сонгодог. 굳이 힘들고 어려운 길을 택하려고 하지 않아요. Тэр заавал хүнд хэцүү тийм замыг сонгоё гэж боддоггүй. 편안한 길, Амар зам, 좀 쉬운 길, жоохон тухтай зам, 좀 빨리 갈 수 있는 길을 택하죠. аль болох хурдтай явчих тийм замыг л бид хүн сонгодог. 근데 그러다 보면 우리가 함정에 빠질 수도 있고 잘못된 선택을 할 수도 있습니다. Гэхдээ бид хүн ийм буруу замаар явах юм бол зөвхөрдөг, мөн буруу тийшээ явах тохиолдол бас их гардаг. 신앙생활은 힘든 겁니다. Итгэлийн амьдралаар амьдрна гэдэг нь маш хэцүү. 누군가 그러더라고 저한테 신앙생활을 좀 오래 했는데도 불구하고 자기에겐 좋은 기억이 별로 없더라 이렇게 간증하는 분들을 들은 적이 있습니다. За миний хувьд болохоор нэг хүнээс ийм зүйл сонссон. Би болохоор итгэлийн амьдралаар удаан хугацаанд амьдарсан. Гэхдээ энэ хугацаа эргээд харахаар тийм сайн сайхан дурсамж нэг алгаа гэж ярьж исэн гэрчлэлийг би сонсч байсан. 생각해 보면 육신적으로만 생각하면 우리가 지금 세상에서 세상 사람들과 섞이지 않고 구별되게 사는 것이 쉬운 게 아니죠. Тэгэхээр бид үнэндээ ингэ бодоод үзэх юм бол энэ ертөнцийн дээр махбодоор амьдарч явахдаа ертөнцийн хүмүүсээс тусгаарлагдаж амьдрна гэдэг нь тийм амар зүйл биш. 그들에게 복음을 전해야 되고 Тэр хүмүүс сайн мэдээг тараах ёстой. 모든 것을 견디고 참아야 되고 기다려야 되고 Түүний төлөө бүх зүйлийг дэвчиж хүлээх, төсвөлөх шаардлагатай. 그것도 모질라서 우리는 빛처럼 소금처럼 드러나고 행함으로 선한 사람으로 살아가야 되잖아요. Төдөөгүй бид бүхэн тийм ээ гэрэл давсныхаа үүргийг гүйцэтгэж энэ ертөнцийн хүмүүсээс илүү сайн хүнээр амьдрах шаардлагатай. 또 교회 와서는 많은 봉사가 기다려져 있고 Мөнгө чуулганд эргээд ирэх юм бол маш олон хийх үйлчлэлүүд бидний хүлээдэг. 어찌 보면 신앙생활을 돌아보면 힘들고 고생한 것이 기억이 많이 남죠. Магадгүй итгэлийн амьдралыг ингээд эргээд үзэх юм бол сайн сайхан гэхээс илүүтэйгээр дан хүнд хэцүү зүйлсүүдэл санагддаг. 그래서 그리스도인이 세상에 살아가는 길은 원래 힘든 길입니다. Тэгэхээр Христэд итгэж хүний ертөнцийн алхаж байгаа тэр зам бол угаасаа хүнд хэцүү зам байдаг. 십자가의 길이고 Загалмайн зам, 외로운 길이고 ганцаарлын зам, 고난의 길이죠. зовлонгийн зам байдаг. 왜 그래야 됩니까? За яагаад гэвэл ийм байх ёстой вэ? 우린 영원한 생명을 얻었잖아요. Учир нь бид хүн мөнхийн амийг эзэмссэн шүү дээ. 그렇죠? Тийм биз дээ? 지옥 가지 않잖아요. Бид нар там руу явахгүй шүү дээ. 마땅히 감당해야 되고 Тийм учраас гарцаагүй давж таах ёстой. 그리고 지금은 우리가 그 영원한 행복을 누리지 못하고 있다 할지라도 За бид хүн яг одоогор бол тэр мөнхийн ад жаргалыг бол мэдэрч чадахгүй байгаа ч гэлээ. 천국에 가면 영원한 상급이 기다리고 있다는 것이 우리는 소망을 갖게 되는 겁니다. Деваажинд очих юм бол биднийг мөнхийн шагнал маань хүлээж байгаа гэдэг зүйл бид бүхэн гордож найдаж амьдардаг. 우리는 그것을 알고 신앙생활을 하는 거죠. Бид бүхэн түүнийг мэдэж ухамсарласан учраас итгэлийн амьдралаар амьдардаг. 그래서 힘들지만 약간 남겨두지 말고 조금 더 했으면 하는 마음으로 살아가면 좋을 것 같습니다. Тэгэхээр бид бүхэн энэ удаагийн сургамжаас болохоор жаахныг үлдээлгүйгээр хичнээн хүнд хэцүүч гэлээ эцээ хүртэл тултал бүх зүйлийг хийх шаардлага. 굳이 해야 되냐? Заавал хийх шаардлагатай юу? 하면 더 좋으면 해야 되는 거예요. За үнэхээр л нэг жоохон хичээгээ болцохоор бол хийх шаардлагатай. 고난의 길을 택해야 되냐? Зовлонгийн замыг сонгох шаардлагатай юу? 그게 훗날 좋으면 그 고난의 길을 택해야 되는 겁니다. Тэр зам үнэхээр зөв сайхан зам болвол түүнийг сонгох ёстой зам. 성경에 그 열왕기하 4장에 보면 이제 그 가부가 나오는데요. Библийн 2 дугаар хаад 4 дээрээс харах юм бол нэг бэлэвссэн эмэгтэй гардаг. 남편이 빚을 지고 죽었습니다. За өөрийнх нь нөхөр нь болохоор байсан амьд ахуудаа өртөө байгаа тэр өрн дарч чадлагүй нас 이제 орсон. 두 아들은 그 빚을 갚기 위해서 종으로 팔리게 된 거예요. За тэр нөө бэлэвсэн эмэгтэй өрөө дарч чадахгүй байгаа учраас хоёр хүүгийн өрөнд нь гэж авах гэж байгаа. 그래서 엘리사를 찾아갑니다. За тийм учраас Илиша дээр очдог. 엘리사가 이렇게 얘기하죠. Илиша ингэж хэлдэг. 빈 그릇을 빌려와라. За хоосон савуудыг цоглуул. 그리고 거기에 기름을 부으면 이제 그 빈 그릇이 채워지는 거죠. За дээр хоосон савуудаа досоор дүүргээ. Тэгвэл бүх хоосон сав досоор дүүрэх болно гэж хэлдэг. 그 성경 읽어보면 항상 마음에 아쉬움이 있어요. За тэгэхээр энэ Библийг уншаад үзэх юм бол үргэлж энэ сэтгэл жоохон
тухгүй зүйлсүүд их төрдөг. 뭐 자기 집안의 빈 그릇, 이웃에게 빌려온 빈 그릇으로 가득 채웠지만 그래도 기름이 끊어지지 않았거든요. За тухайн үед болохоор өөрийнхөө гэрт байсан бүх хоосон савуудыг цуглуулад хөршүүдийн бүх хоосон савуудыг цуглуулсан. Тэгсэн чиглэлээ харамсалтай нь болохоор тэр бүх савыг дүүргэсэн. 그때 어머니가 아들에게 얘기합니다. За тэр үед ээж нь хүүдээ хэлдэг. 더 없냐고. Дахиад сав байна уу? 더 없냐고. Дахиад сав байна уу гэж асуудаг. 그 예를 들어 울란바토르 지역에서만 빈 그릇을 다 채웠으면 얼마나 좋았을까요? За магадгүй нь Улаанбаатартайгаа бүх хоосон савуудыг бүгднийг цуглуулсан бол ямар сайхан байх вэ, тийм 그죠? ээ? Тийм ээ. 그러니까 하나님의 은혜는 그렇게 부어 주시는 겁니다. Тэгэхээр бурхны нэгүсэл бол тэгэж тутгаж өгдөг. 그러나 Тэгвэл 빈 그릇을 빌려오는 그것은 우리가 해야 될 일이죠. тэр бүх хоосон савуудыг цуглуулж авчрах ажлыг бид хийх ёстой. 그럴 때 생각해 볼 수 있는 게 조금 더 빌려왔으면 그런 생각을 하게 되죠. Тэр үед болохоор бид хөө ингэж бодно. Ахаа нэг жоохон сав зээлээд аваад ирдэг байж. Ахаад нэмж авчирдаг байж гэсэн тийм харуулсан бодол төрдөг байна. 하나님은 우리에게 모든 것을 주실 수 있는 분입니다. Эзэн бурхан бол бид бүхэнд бүх зүйлийг өгч чаддаг хүн. 그러나 За гэхдээ 그 채워주는 그 주님께서 우리에게 주시는 목적은 고난과 희생과 순종과 충성을 통해서 채워주시는 거죠. бид бүхний цуглуулсан тэр бүх савыг эзэн дүүргэж өгдөг. Гэхдээ зовлон, дэвчээр, дуулуур эдгээр бүхий л зүйлийг давсны эзэстэл дүүргэж өгдөг. 많이 거둔 자는 많이 거두는 거예요. Тэгэл маш ихээр тариалсан бол ихээр л хурааж 적게 авна. 심는 자는 적게 거두는 거죠. Багаар тийм ээ суулгасан бол багаар л хурааж авна. 자, 우리 디도서 3장입니다. Тит 3-аас хамтаарья. 삼 장 6절입니다. Тит 3-ын 6. 같이 읽겠습니다. Тит 3-ын 6-ыг хамт уншаа. 성령을 Тэрээр ариун 우리 주 сүнсийг 예수 бидэн 그리스도로 дээр 말미암아 аврагч 우리에게 эзэн 풍성을 Есүс Христээр маань дамжуулан ариун асгав. 주님은 우리에게 풍성히 부어 주시는 분입니다. Эзэн бид хүнд бол ариунаар асгаж өгдөг нэгэн. 이스라엘 첫 번째 사울 왕은 그 조금 더가 안 됐던 거죠. Израилийн анхны хаан Саул бол тэр жоохон гэдэг зүйлийг хийж чадаагүй. 7일을 기다리라고 했습니다. Түүнийг 7 хоног хүлээ гэж хэлсэн тийм үү? 그죠? Тийм ээ. 아멜렉과의 전쟁에서 사무엘이 와가지고 제사를 지내야 되는데 Амельхтай дайтах гэж байгаа тэр дайны өмнө Самуэль ирээ дахлыг өргөх шаардлагатай. 사무엘이 7일을 기다리라고 얘기했거든요. Самуэль болохоор хэлсэн тийм үү? 7 хоног хүлээгээрэй гэж хэлсэн. 뭐 사울 왕이 처음부터 불순종한 건 아닙니다. Саул хаан бол энэ үгийг сонсоод шууд дуулуургүй байсан юм биш. 7일을 기다렸어요. Тэрээр 7 хоног хүлээсэн. 근데 거의 기다렸지만 조금 더가 부족했던 거예요. Гэхдээ тэр бол бараг л хүлээсэн. Гэхдээ ахаа нэг жоохон гэдэг зүйл дээр хүлээж чадаагүй. 7일이 끝나진 않았거든요. Учир нь 7 дахь өдөр нь яг дуусаагүй байсан. 그걸 못 참고 자기가 제사 지내다가 제사가 끝나고 나서 사무엘이 도착했습니다. Тэр нэг жаахан гэдэг зүйлийг хүлээж чадаагүйгаас болоод өөрөө дахлыг өргөж эхлэнгүүт л тэндээс Самуэль хүрээд ирсэн. 끝까지 기다리지 못했죠. Тэрээр эцэг хүртэл хүлээж чадаагүй гэсэн үг ээ. 아멜렉을 완전히 물리치라 했습니다. За мөн Амелькийг бүрэн хүүс тэндэр гэж хэлсэн. 그러나 다 물리치진 않았죠. Гэхдээ тэрээр бүгднгийн хүүс тэмтрээгүй тийм үү? 순종도 부족했고 Тэр дуулуурт ч хүртэл бүрэн хандаж чадаагүй. 충성도 조금 더 했더라면 좋은 왕이 되지 않았을까 생각을 해보는 겁니다. Тэрээр магадгүй нэг жоохон хичээсэн бол итгэмжит хаанч болох боломжтой байсан. 성경에는 그런 위인들이 많죠. За Библиэлд бол ийм хүмүүс маш их гардаг. 시작은 좋았는데 Эхлэл нь бол сайхан эхэлдэг. 그 끝이 안 좋은 이유가 아마 그러지 않았을까 생각을 해보는 거예요. Гэхдээ төгсгөлөө сайн сайхан хийж чаддаггүй шалтгаан нь эдгээр зүйлсүүдийн болов уу гэж бас боддог. 근데 그 조금 더를 했던 사람들은 주님께 칭찬을 받았습니다. Гэхдээ нэг жоохон гээд ахаад нэмж хийсэн тийм хүмүүс эзнээс магтаалыг хүртсэн. 마가복음 2장에 보면 중풍병자를 메고 온 4명의 친구들이 있잖아요. За Марк 2 дээрээс харах юм бол саа өвчтэй хүнийг тэгнээд явж байгаа 4 хүн гардаг тийм үү? 그죠? Тийм ээ. 그것까지는 할 수 있어요. За тэр хүмүүс бол тэгнээд явж бол чадна. 중풍병자 스스로는 예수님께 나올 수 없으니까 Учир нь саа өвчтэй хүн чинь өөрөө алхаад Есүс дээр очино гэж байхгүй тийм 그 үү? 사랑하는 4명의 친구들이 침대채 메고 와가지고 예수님께 나오는 거예요. Тийм учраас тэрхүү 4 хүн тэрхүү хэвтэртэй нь ортой нь хамт өргөөд Есүс рүү аваачиж өгдөг. 근데 그 집안에는 많은 사람들이 주변에 있었기 때문에 들어가질 못하는 겁니다. Гэхдээ тухайн үед Есүсийн байсан тэрхүү гэрт маш олон хүмүүс ирсэн, Есүсийг олон бүчсэн байсан учраас түүнэр орж чадаагүй. 그럼 우리는 생각을 하죠. За тэр үед бид бүхэн ингэж бодно.
포기할까? За болох уу? 다음에 오지 뭐. За дараа ирээ дөө. 꼭 오늘만 날인가? Заавал өнөөдрөөр ямар дуусах юм биш. 돌아가자. За буцъя. 우린 늘 그런 선택과 어떤 환경을 보고 우리는 생각을 하게 되죠. Бид бүхэн байнга энэ сонголт тулдаг, сонголт хийхин тулд тийм нөхцөлтэй тулсан учраас сонголтыг гаргадаг. 내 계획대로 되지 않을 때, Өөрийн төлөвлөгөөний дагуу болохгүй болох үед, 내가 준비한 것이 틀어졌을 때, өөрөө нь бэлдсэн зүйл арай өөр болоо явчих үед. 근데 하나님은 거기서 조금 더를 하라고 합니다. Гэхдээ бурхан биднээс шаарддаг зүйл은 тэр үед л ахаа жоохон хийгээч гэж шаарддаг. 그렇죠? Тийм үү? 후회되지 않을 만큼. Харуулахгүй байх байдлаа. 결국은 지붕을 뜯어서 침대채 그 중풍병자를 내리잖아요. Эцэстэн тэр дөрвөн хүн бүр дээврийн хүртэл хуулаад дэвсгэртэй намт тэр саа хүчнийг доош буулгадаг шүү дээ. 그 조금 더가 그 중풍병자를 살린 거죠. Тэгэхээр тэр нэг жаахан хичээ гэсэн тэр зүйл л саа хүчнийг эцэстэн аварч байгаа юм. 우리가 하는 모든 일이나 전도하는 일이나 신앙생활하는 모든 일은 За тэгэхээр бид хүний хийж байгаа бүх ажил, итгэлийн амьдралаар амьдрах, сайн мэдээ тараах гэдэг энэ бүх зүйл 후회가 되지 않아야 됩니다. эцэст нь харуулсах зүйл байхгүй хэрэгтэй. 가끔 이제 전도 집회를 하다 보면요. За ингээд библийн семинар ингээд хийхлээр 될 듯 했는데 안 된 경우가 있어요. болчихж юм шиг санагдаж байгаа мөртлөө болохгүй байх үе байдаг. 그래서 뭐 집회가 뭐 매달 있으니까 다음으로 미루면 되겠지라고 이제 생각을 합니다. За тэр библийн семинар за ингээд семинар ямар ингээд дуусчих юм биш. Сар болгон л болж байгаа юм чи дараагийн сар болъё доо гэж 나도 боддог. 바쁘고 За мөн би бас завгүй байна. 직장일도 겹치고 Албаны ажилтай зэрэгцээ давхчихлаа. 집안일도 있고 Гэр орны ажил байна. 해야 할 일들과 전도하는 일이 겹치다 보니까 될 듯한데 안 되는 경우가 있죠. Хөвгөний хийх ёстой ажил, мөн сайн мэдээ тараах ёстой эдгээр зүйлсүүд зэрэгцчээр болох юм шиг боловч эцэст нь болгоо байцдаг. 근데 이제 그때 집회가 너무 잘 되는 거예요. За тухайн үед болохоор библийн семинарын сайн сайхан болоод дуслаа. 너무나 많은 사람들이 구원받고 함께 울기도 하고 기뻐하는 모습을 옆에서 봅니다. Үр дүн нь олон хүмүүс аврагдлаа, олон хүмүүс баярлж хөөрж байгаа, үйлж байгаа. Тийм дүр төрхийг тэр харлаа гэж. 그러면 마음속에 후회하는 마음이 생기죠. Тэгвэл тэр эцэст нь тийм ээ сэтгэлдээ харуулсан сэтгэл төр. 그때 최선을 다할 걸. Би тэр үед нэг жоохон хичээдэг байж. 전도하는 일을 최우선을 여길 걸. Тэр сайн мэдээ тараахыг би нин тэргүүнээр үздэг байж таа. 그래서 좀 아쉬움이 클 때가 많죠. Тэр үед нэг жоохон харуулсах сэтгэл нэлээд төрдөг. 그래서 신앙생활을 돌아보면 분명히 후회되는 일들이 항상 떠올립니다. Тэгэхээр бид хүн итгэлийн амьдралаа ингээд эргээд бодохоор дандаа л нэрээ тэгчдэг байж, ингэчдэг байж гэсэн харуулсан зүйлсүүдэл санаанд мөн төрдөг. 물론 최선을 다해도 후회할 일이 생기지만 Мэдээж бүх хүчээр зарцуулсан чиглэлээ мэдээж харуулсах зүйл гарна. 그 후회할 일을 점점점 줄이는 것이 조금 덜하는 신앙을 생각해 보는 거예요. Гэхдээ айл болох харуулслыг багасгах тэрхүү зүйл нь болохоор жоохон хичээ гэдэг зүйл л байхад болдог. 사사기 8장 4절에 보면 기드온과 300 용사가 나옵니다. Шүүгчэд 8-ын 4-дээрээс харах юм бол Гедеон ба түүний 300 дайчид гардаг. 충분한 승리를 거뒀고 큰 승리를 거뒀어요. Тэр хүмүүс бол хангалттай ялалтыг авчирсан, агуу ялалтыг авсан. 그러나 그 적장을 잡지 못했기 때문에 Гэхдээ тэр болохоор дайсныхаа толгойлогчийг барьж чадаагүй. 그죠? Тийм үү? 피곤하지만 그들은 또 따라가서 결국은 이기게 되었죠. Тэр хүмүүс дайнд сүлдсэн чиглэлээ эцэст нь араас нь хөөгөөд барьж аваад агуу ялалтыг авчирдаг. 그래서 올해 얼마 남지 않는 그 시간 동안에 후회가 되지 않도록 좀 더 최선을 다하고 조금 덜하는 마음으로 주님의 일을 했으면 좋겠습니다. Тэгэхээр энэ жил одоо бараг дуусч байгаа. Тийм учраас энэ үлдсэн сард болохоор эзний төлөө харуулсах зүйлгүйгээр амьдрсан тийм цаг хугацаа байвал их сайхан. 또 두 번째 생각할 수 있는 것은 За хоёрдугаар бодох ёстой зүйл маань 어쨌든 그 약간 남은 거에서 큰 골리앗이 나왔잖아요. тэрхүү жоохон хэсгийг л үлдээсэн учраас агуу тийм том голиод гарч ирсэн тийм үү? 여호수아 시대 때 완전히 물리쳤으면 그 아무것도 아닌 그 작은 것일 때 물리쳤으면 좋았을 것인데 Өдөрлөгч Йошуагийн үед бол бүрэн дүүрэн газар нутгийг эзэлчихсэн бол ийм зүйлсүүд гарахгүй байх байсан. 그때 완전히 물리치지 않음으로 말미암아 결국은 이스라엘에게 가장 큰 원수가 되고 대적이 되었죠. Тэр үед бүрэн эзэлж, бүрэн устгаагүй учраас тийм ээ эцэст нь маш том эсэргүүцэгч, маш том дайснууд гарч ирж байгаа. 그래서 두 번째 생각해 보는 것은 작은 것이라고 무시해서는 안 된다는 겁니다. За хоёрдугаарт нь болохоор бодож үзэх ёстой зүйл маань жоохон зүйлгээд үл тоож болохгүй байна. 첫 번째 교훈하고 비슷하기도 한데요. За эхний сургамжтай ерөөхдөө үл төстэй. 하나님이 하시는 역사를 보면 늘 작은 것부터 시작이 됩니다. Эзэн бурханы энэхүү үйл хэрэгүүдийг харах юм бол бүгд өчүүхэн зүйлээс эхэлсэн байдаг. 마가복음 Марк 4장입니다. 4 4장
30절로 32절입니다. Марк 4-ын 30-аас 32. 마가복음 4장 Марк 4-ын 30절로 32절. 30-аас 32. 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. Тэр Бурханы хаанчлалыг бид юутай зөвлөх вэ? Эсвэл ямар сургаал зөвлөлөөр илэрхийлэх вэ? Энэ нь хөрсөнд суулгах үед газар дээрх ямар ч үрээс жижиг байдаг гичний үрийн адил юм. Гэвч үрийг суулгасны дараа өсөж ямар ч урамл модноос илүү томорч том мөчрүүд гарч сүүдэрт нь огторгон шувууд үүрээ застдаг юм гэж айлдлаа. 모든 씨보다 작은 것이로되 그랬죠. Энэ үр болохоор гичний үр болохоор бүх үрээс хамгийн өчүүхэн нь гэж 이 байна. 겨자씨 한 알은 쌀알 크기만큼 작습니다. Тэр гичний үр гэдэг нь болохоор нэг будаанаас жижигхэн тийм жижигхэн байдаг. 복음이 처음 시작했을 때 그렇게 작은 겨자씨 같은 거예요. Тэгэхээр сайн мэдээ анх эхлэхдээ үүнтэй адилхан маш жижигхэн үрээр эхэлсэн. 근데 그 작은 씨 그 복음이 한 사람에게 들어갔을 때 그 Гэхдээ тэр жижигхэн үр болох сайн мэдээ нэг хүний дотор орж ирэх үед 사람이 구원받고 변화되는 걸 보면 아주 큰 나무가 되는 것처럼 변화가 생기는 거죠. эцэст нь тэрхүү хүний дотор орж ирсэн сайн мэдээ ажиллаа хийж маш томоор ажиллаа явуулах юм бол олон хүн сайн мэдээ дараагаа тэр хүн өөрчлөгдөх юм бол агуу том мод болж байгаатай адил байна. 그 한 사람으로 말미암아 가족이 구원받고 Тэр нэг хүнээр дамжуулаад гэр бүл яхан наврагдан 그가 속한 직장과 주변 사람들이 구원을 받고 түүний эргэн тойрны хүмүүс мөн хариалагдаж байгаа албан ажлын хүмүүс нь ч хүртэл 지금 аврагдаж байгаа. 우리에게 전해지는 그 복음은 다 그렇게 전해지는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэнд ирсэн энэхүү сайн мэдээ бол бүгд л ийм байдлаар ирсэн. 정말 작은 씨인데요. Үнэхээр өчүүхэн жижигхэн үр 너무나 공중의 새들이 그 그늘에 깃들 만큼 큰 나무가 되잖아요. тэр жижигхэн үр эцэстээ нэвээ огторгон шууд сүүдэртэн ч хүртэл суух хэмжээний том мод болж байгаа. 복음의 확장을 얘기하는 겁니다. Тэгэхээр энэ бол сайн мэдээний дэлгэрч байгаа, томорч байгаа зүйлийг хэлж байгаа. 정말 아무것도 아닌 나에게 Тэгэхээр хинч биш байсан надад 하나님의 구원의 말씀이 임했고 эзэн бурханы сайн мэдээний үг ингэж орж ирсэн. 그런 작은 나를 통해서 주님은 역사에 가시잖아요. Тэр өчүүхэн байсан надаар дамжуулаад эзэн бурхан ажиллаа явуулж байгаа. 하나님은 원래 약한 자를 들어 사용하십니다. эзэн бурхан угаасаа сул дорой нэг өөртөө хэрэгэлдэг. 하나님은 원래 아무것도 아닌 사람을 사용하시는 거예요. эзэн бурхан угаасаа хинч биш тийм хүнийг өөртөө хэрэгэлдэг. 고린도서 1장에도 나오잖아요. 1-р Коринт 1-ээр гардаг тийм үү? 하나님은 약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하고 эзэн бурхан сул дорой нэг өөртөө авч ертөнцийн мэрэгдэг гэж байна. 지혜 없는 자를 사용해서 지혜 있는 자를 부끄럽게 하고 Молгоо нэг өөртөө эргэлж энэ ертөнцийн цэцдэг мэрэгдэг хичээнэ гэж 그러니까 байна. 하나님이 하시는 방법이 그렇다는 거예요. Тэгэхээр эзэн бурханы айлдаж байгаа хийж байгаа ажлынх нь арга нь юм байдаг. 하나님은 작은 자를 사용하십니다. эзэн бурхан өчүүхэн нэг өөртөө хэрэгэлдэг. 아무것도 아닌 것을 하나님은 사용해서 그 능력으로 하나님께 영광을 돌리게 되죠. Хинч биш, юу ч биш нэг өөртөө хэрэглээд тэр бүх алдрыг эзэн бурхан өөртөө авдаг байна. 삼손이 나귀 턱뼈로 1000명을 죽였다고 이게 성경에 나오잖아요. За Библиэлд сарах юм бол Самсон элжигний эрүүний ясаар 1000 хүнийг зохиж алсан гэж гардаг тийм үү? 그게 가능한 일입니까? Энэ ер нь боломжтой юу бодит байдал те. 차라리 삼손이 주먹으로 블레셋을 1000명을 죽였다 그러면 그게 더 상식적이고 이해가 될지 모르겠어요. Харин ч тийм ээ бодитоор үзэх юм бол Самсон хоёр нударгаараа 1000 хүнийг зохиж алсан гэвэл ойлгож болно. 근데 나귀 턱뼈잖아요. Гэхдээ тэр элжигний эрүүний ясаар зохиж алсан. 말 턱뼈도 아니고 Тэр бол тийм ээ адууны эрүүний ясаарч биш. 그걸로 1000명을 한 10명만 때려도 부서질 것 같은데. Элжигний эрүүний ясаар үсрээл нэг 10 хүнийг зохиол эрүүний яс бол өөрөө хугарна. 그죠? Тийм үстэй те. 그거 아무것도 아니잖아요. Тэр эрүүний яс бол юу ч биш шүү дээ. 뭐 호랑이 턱뼈로 사자 턱뼈로 쓰러뜨렸다. 그럼 이해가 돼. Арслангийн эсвэл барны эрүүний ясаар хүн зохиж аллаа гэвэл яг ойлгож болно. 원래 초식 동물은 풀을 뜯어먹는 초식 동물은 원래 뼈가 약하죠. 육식 동물이 뼈가 강하고. За тэрмэд хөхтөн амьтны яс бол хатуу байдаг. харин өвсөн дэжээлтнийх бол яс нь бол тийм айхтар хатуу биш байдаг. 그러니까 신기한 거는요. 1000명을 죽인 것도 신기하지만 Тийм зүйлээр 1000 хүнийг зохиж алсан нь гайхалтай. 1000명을 죽일 동안에 나귀 턱뼈가 부서지지 않았다는 게 더 놀라운 일이에요. 1000 хүнийг зохиж алж байхад тэр барьсан эрүүний яс нь цуурч хуурахгүй байна гэдэг нь бүр гайхалтай байна. 삼갈은 소모는 막대로 600명을 죽였다고 하지 않습니까? Шамгаар бол зүгээр өхөр хариулдаг шилбүүрээр 600 хүнийг зохиж алсан гэдэг 소모는 үстэй. 막대기가 뭐 이만한 기둥입니까? Ямар тийм ээ өхөрний шилбүүр хэм бол ийм том баган шиг юмар хариулах уу? 아니죠. Үгүй үстэй тийм.
그 막대기 요만한 막대기로 600명을 죽였다고 깨지지 않고 부서지지 않는 게 더 신기하지 않습니까? Тэр шилбүр гэдэг чинь маш нарийнхан зүйл байгаа. Тэр зүйлээр хүн зохино гэдэг чинь. Тэгээд зоглоо гэд хугарахгүй байна гэдэг нь гайхалтай биш гэж юу. 그러니까 별것도 아닌 거예요. Тэгэхээр энтгээр зүйлсүүд бол тийм сүртэй зүйл биш байгаа. 그죠? Тийм багаз. 쳐다보지도 않고 아주 흔한 거잖아요. Нэг айхтар хүний харц марц татаад байхааргүй тийм өчүүхэн зүйлсүүд байгаа. 주님은 그런 걸 사용하시는 거예요. Эзэн тийм зүйлийг хэрэгэлдэг байна. 우리가 작다고 생각하는 것들이 있을 거예요. Тэгэхээр бид хүний жоохон өчүүхэн гэж боддог зүйлсүүд байдаг. 매일 아침에 기도하는 일, Өглөө болгон залбирах, 그리고 아침에 묵상하는 일. мөн өглөө тунгаан бодох. 우리 그리스도인에게 절대 빠지지 않는 늘 하는 일이지만 어쩌면 하는 일이기 때문에 작다고 생각할지도 모르겠습니다. Христэд итгэж бидний хувьд бол байн хийх ёстой зүйл. Гэхдээ бид нэр байн хийдэг учраас тэрийг айхтар томоор үздэг. 그래서 어쩔 때는 빼먹을 때도 있죠. Тийм учраас заримдаа мартах үе байдаг тийм ээ. 귀찮아서 안 할 때도 있고, Залхаад хиймээргүй үе бас төрдөг. 매일 성경을 꾸준하게 읽고, Өдөр бүр Библийг тасралтгүй уншиж, 또 매일 형제 자매들에게 전화 연락해서 안부를 물어보고, мөн өдөр болгон ахын дүүснэр руугаа холбоо барьж, мэндийг мэдэж, 어쩌면 늘상 하는 일이고 변화도 별로 없고 늘 할 수 있는 일인데도 불구하고 그런 일들을 우리가 꾸준하게 하면 그것이 나에게는 큰 것으로 찾아온다는 것을 기억하라는 겁니다. тэгэхээр бид хүний байн хийдэг зүйл тэрийг хийлээгээд айхтар үр дүнд хүрэхгүй ч гэлээ тэрийг тасралтгүй хийх юм бол бид бүхэнд эцэст нь агуу үр дүнийг дүнд хүргэж болно гэсэн үг байна. 별거라고 생각하지 않은 것이 아주 큰 것이 되는 거예요. Тэгэхээр айхтар зүйл бишээ гэж бодож байгаа зүйл эцэст нь маш том зүйлийг ч хүртэл бий болгодог. 죄도 그렇죠. Гим нүгэл хүртэл тийм шүү дээ. 작은 죄 무시했다가는 그것이 쌓여서 결국은 큰 죄로 바뀌게 되는 것처럼. Бид нэр жижигхэн гим нүгэл гэж бод энэ ч бараг гим биштэй гэж бодсон зүйл эцэст нь бид нарыг том гим нүгэл хийхэд хүргэдэг. 작은 것도 회개하지 못하고 꾸준하게 내가 회개하는 기도를 매일 하지 않는다면 За бид бүхэн өдөр бүр гимшлийн залбирал хийгээд өчүүхэн зүйлээр хүртэл гимшихгүй байвал 죄를 짓는 데 대한 죄책감을 느끼지 않는다면 гим нүгэл хийчээд өөрийгөө буруутгасан тийм зүйлийг мэдрэхгүй байвал 우리를 통해서 하나님의 영광을 나타낸다는 것은 또 쉬운 일도 아니겠죠. бид бүхнээр дамжуулаад эзэн бурханы алдрыг ил гаргана гэдэг нь бол эцэст нь амаргүй байна. 그래서 정말 작은 것부터 시작했으면 좋겠습니다. Тэгэхээр бид бүхэн өчүүхэн зүйлээс эхэлвэл үнэхээр сайн. 뭐 큰 일을 하는 것도 중요하지만 Яг гоо том зүйлийг барьж яваад хийх нь бол чухал л 내 да. 주변에 Гэхдээ өөрийн эргэн тойронд 작다고 할 수 있는 일들, энэ өчүүхэн жоохон зүйл гэж бодож байгаа 별로 зүйлсүүд 중요하지 않다고 생각하는 일들도 있잖아요. айхтар чухал биш гэж бодож байгаа зүйлсүүд байдаг шүү дээ. 저도 이제 홉스골 교회 이제 건축하고 나서 За манай хөсгөлж болго маань болохоор барилга барьсны дараа 큰 것을 건축을 잘했습니다. за том барилга барих бол сайн хийсэн. 보기에는 너무 아름답죠. Харахад бол бас үзэсгэлэнтэй тийм үү? 근데 이제 시간 지나면 또 헝건물이 되겠죠. За гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөх юм бол хичнээн шин чиглэлээ хуучин болдог. 그래서 짓는 것도 중요하지만 그것을 얼마나 소중하게 여기고 얼마나 잘 사용하는 것도 중요하다고 생각이 들죠. Тэгэхээр барилгыг шинээр барина гэдэг нь чухал. Гэхдээ түүнийг цаашид яаж шин хэвээрээр нь авч явах вэ гэдэг нь хэрэглэх вэ гэдэг нь бас чухал байна. 그래서 제가 청년회 때 기억이 난 거는요. За тэгээд ер нь миний залуу байхад санагдаж байгаа зүйл гэвэл 오자마자 기도하고 чуулгандаа эренгүүтээ залбирдаг. 제일 먼저 빗자루하고 그 걸레를 들었던 것이 기억이 났어요. хамгийн түрүүнд шүүр бариад мөн шалны давуу ингээ барьдгаа ингээ санаж байгаа. 이거 누가 시켜서 하는 게 아니죠. Хин нэгэн энийг хийгээд хийлгэж байгаа юм биш тийм үү? 내 교회당이고 Энд чинь миний чуулган. 내가 안 하면 누군가는 또 해야 되니까. За би хийхгүй бол өөр хин нэгэн тэрийг хийж л таараа. 자, 내가 하는 게 더 나을 수도 있고. Гэтэ тэр хүн хийхээс би хийсэн дээрч байж 그래서 магадгүй. 찬양을 틀면서 말씀을 들으면서 청소했던 기억이 납니다. За тэгээ залуу байхдаа үг сонсоод би тийм ээ магтан дуу сонсоод цэвэрлэг хийжсэн тийм зүйлсүүд мань санагддаг. 근데 참 그게 보면 그게 좋은 마음인 거잖아요. Гэтэ энэ зүйлийг харах юм бол сайн сэтгэл тийм үү? 그래서 우리 홉스골 식구들한테도 그런 마음을 좀 심어주고 그렇게 해서 좀 작은 일부터 하나씩 해 나가자고 이제 얘기를 합니다. Тэгээ өсөл чуулганы ахын дүүснэртэй ч хүртэл өчүүхэн зүйл гэж үл тоолгүйгээр жоохноос нь хамаагүй эхлээд хийж эхэлье гэж зааж өгч байгаа. 그리고 두 번째로 За тэгээ хоёр дахь нь 사사기 16장 한번 찾아보겠습니다. Шүүгчд 16-аас хамтаарья.
제가 좀 설교를 길게 하는 편인데 Миний хувьд болохоор сургаалаа нэлээд удаа ордог талтай. 누가 하도 제 시간에 끝내달라고 하도 얘기해가지고요. Нэг хүн болохоор яг цагтаа дуусгаарай л гэж хэлээд за. 계속 시계 보면서 Тэгэхээр одоо байнга цаг руу хараад байгаа шүү. 준비된 거 보면서 Тэгээ бэлсэн зүйлээ харангаа. 사사기 16장 Шүүгчд 16 21절입니다. 16-гийн 21. 16장 21절 16-гийн 21 дэх эшлэл 같이 읽어보겠습니다. хамтдаа уншиж цаая. 블레셋 Тэгээд 사람이 Филистичүүдд 그를 түүнийг 잡아 барьж 그 нүдийг 눈을 нь 빼고 сохлоод 끌고 Газад 가사에 авчран 내려가 노출로 хүрэл гинжээр 내고 дөнгөлөв. 그 옥중에서 Ингээд 맷돌을 Самсон 돌리게 шоронд 하였더라. буудай тэрэмдэгч боллоо. 그 이제 가사하면 삼손이 떠오르고 Газ гэх юм бол Самсон тийм ээ санагдана. 두 눈이 뽑힌 곳이잖아요. Хоёр нүдийн ухсан тийм газар тийм үү? 그러니까 어쩌면 그 우리가 이 세상에서도 나를 유혹하는 것들을 보면 거의 대부분 눈으로 보는 것들이죠. Ерөнхийдөө энэ ертөнцийн амьдарч байхад бид бүхнийг уруу татдаг зүйлсүүдийн эхлэл нь энэ нүдээр харах зүйлээс эхэлсэн байна. 청년들은 이성에게 두 눈이 뽑히고 Залуу хүмүүс болохоор эсрэг хүүстэн гэдэг зүйлд хоёр нүдээ хуулна. 너무 잔인하게 얘기했는데 Арай жоохон ширүүнээр илэрхийлж байч. 두 눈이 멀어지게 하고 Хоёр нүд нь одоо ингээд бүр харанхуулаад эхэлдэг шүү дээ. 어른들은 어떤 물질이나 어떤 명예욕, 어떤 욕심들로 인해서 두 눈이 멀어지게 되기도 하죠. Томчуудын хувьд бол нэр төр, алдар ч юм уу, эд материалаас болоод нүд нь харанхуулж эхэлдэг. 성령의 눈을 흐리게 만드는 거죠. Тэгэхээр энэ хүү ариун сүнсний нүд нь ингээд бөхөж эхэлж байгаа. 봐야 할 것을 보지 못하고, Харах ёстой зүйлээ харж чадахгүй, 그죠? 보지 말아야 될 것을 또 보게 하는 харах шаардлагагүй зүйлээ харж эхэлдэг. 그런 것들이 세상에 천지잖아요. 굉장히 많잖아요. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлсүүд бол энэ ертөнцид маш их байдаг шүү дээ. 그러니까 진짜 봐야 될 것을 보지 못하는 경우가 많습니다. Тэгэхээр яг үнэндээ харах ёстой зүйлсүүдээ харахгүй байх тохиолдол ч хүртэл их байдаг. 그러니까 그런 걸 보면 좀 깨어 있지 못하고 Тэгэхээр ийм зүйлийг харах юм бол жоохон сэргийг байж чадахгүй. 자다가 깨면 막 흐리하게 잘 안 보이잖아요. За унтж байгаад ингээл сэрх юм бол нэг айхтар нүд бол нэг сайн хардаггүй шүү дээ. 우리는 세상에 살 때 정말 정신 똑바로 차려야 돼요. Тэгэхээр бид энэ ертөнцийн амьдарч байхдаа үнэхээр энэ зөв хацтай байх хэрэгтэй. 마귀는 실제하기 때문에 Бузар сүнсүүд бол боддоор байдаг. 내가 보는 것으로 유혹하거든요. Тэгэхээр бид бүхний харсан зүйлээр өөрийг нь буцаагаад өргөдөг. 무엇을 보느냐에 따라서 때로는 내 신앙이 결정되기도 합니다. Тэгэхээр бид хүн юуг байн харж ийн вэ гэдгээ зүйлээс хамаарат итгэлийн амьдрал маань чөлөө шийдэгдэх үе байдаг. 시편 Дуулал 101편입니다. 101 101편 3절입니다. 101-ийн 3 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Би 나는 이러한 нүднийхээ 것을 өмнө 내 үл 눈앞에 бүтээх 두지 ямар 않을 ч юмыг 것이요 байлгахгүй. 배도자들의 행위를 Би урагшдын 요한이 ажлыг 이것이 үзэн 내게 яддаг. 쫓지 않으리라. Тэр нь надад наалдахгүй. 삼손은 하나님이 주신 힘이 이 세상 무엇보다도 힘이 셌지만 За Самсонд бол эзэн бурханы өгсөн хүч хинээс ч агуу хүчтэй болгосон. 결국 힘도 빼앗기고 두 눈도 뽑혔죠. Гэхдээ тэрээр эцэст нь хүчээж алдсан хоёр нүдтэй чухалсан. 근데 나중에 그 삼손이 회개를 했습니다. Эцэст нь Самсон бол гимшсэн. 힘은 돌아왔어요. Түүний хүч нь бол эргэж ирсэн. 그러나 두 눈은 돌아오지 않았죠. Гэхдээ ухуулсан хоёр нүд нь эргэж сэргээгүй тийм үү? 세상을 보는 눈은 보지 말고 Тэгэхээр энэ ертөнцийн хардаг нүдээрээ харах биш. 주님의 마음을 보는 눈이 떠진 거죠. Эзний харж байгаа сүнслэг нүд нь хараа орж ийнэ гэсэн үг байна. 육신의 눈은 돌아오진 않았지만 Энэ яг хоо махбодын нүд нь бол юм хараагүй л дээ. 주님을 바라보는 마음의 눈은 떠진 거예요. Гэхдээ эзнийг харж байгаа сэтгэлийн нүд болох сүнслэг нүд нь хараа орж эргэс эргэсэн. 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж үү? 어쩌면 내 육신의 눈이 가려질 때 За магадгүй бидний энэ махбодын нүд юм харахаа болох үед 세상 것을 보지 않았을 때 энэ ертөнцийн зүйлийг харахгүй байх үед 어쩌면 내 마음의 눈은 영적인 눈은 떠지지 않을까 생각하는 거예요. тэр үед л харин эсэргээр сэтгэлийн нүд, сүнслэг нүд маань хараа орд юм болов уу гэж боддог. 어쩌면 육신의 소경이 더 마음의 눈이 떠지지 않았을까. Тэгэхээр одоо тийм ээ 육신의 소경. одоо энэ одоо махбодоор
Харин харахгүй болохоор сүнсний нүд нь хараа орсон гэсэн үг байна. 더 마음이 주님께 가 있지 않을까. Сэтгэл нь эзэн рүү чиглэсэн байж магадгүй. 세상에 필요한 것을 보지 않으니까. Энэ ертөнцийн хэрэгтэй гэсэн зүйлсийг харахгүй байгаа учраас. 근데 예수님도 그런 말씀을 하셨어요. Есүс хүртэл тийм үгийг альцсан. 요한복음 9장입니다. Иохан 9 сарья. 요한복음 9장 Иохан 9 39절로 42절입니다. 39-өөс 42. (39절로 41절까지) 39-өөс 41 읽어드리겠습니다. урдаас уншаад өгье. Есүс түүнд би энэ ертөнцид шүүлтийн төлөө ирсэн нь хардаггүй хардаг, харагдагсдыг сохор болгохын тулд юм гэж айлдав. Есүстэй хамт байсан зарим фарисеучуд үүнийг сонсоод түүнд бид бас сохор байх нь уу гэхэд Есүс тэдэнд хэрв та нар сохор байсан бол нүгэлгүй байх байлаа. Гэтэл та нар бид харж байна гэж ярьдаг тул нүгэл чинь байсаар л байна. 보지 못하는 자들은 보게 하고 Хардаггүйг хардаг болгож, 보는 자들은 소경되게 하려 함이라. хардаг нэг сохор болгоно гэж. 이게 무슨 말인지 이해가 안 됐어요. За энэ ямар утгатай үг юм бэ гэдгийг сайн ойлгоогүй. 뭐 이걸 들었던 바리새인들도 이해가 안 되죠. Үүнийг сонсож байгаа фарисеучуд бол бүр ойлгохгүй. 그러니까 보지 못하는 자들은 보게 한다. За хардаггүй нь хараа орно. 세상을 보지 않고 Энэ ертөнцийг харахгүй, 영적인 것을 보고자 하는 자에게는 진짜 보게 하는 거죠. сүнслэг зүйлийг харж байгаа нэг юм бол жинхэнэ харах ёстой зүйлийг харж ийн гэсэн үг байна. 근데 육신으로 보는 자들은 소경되게 한다고 하잖아요. Гэхдээ махбодоор харж байгаа нэг сохор болгоно гэж хэлж байна тийм үү? 그러니까 오직 이 세상만을 바라보고 다른 것을 보지 않는 자들은 영적인 소경이란 뜻이죠. Тэгэхээр энэ ертөнцийн зүйлсүүдийг харж байгаа тийм хүн бол сүнслэг байдлаар бол сохор нэгэн гэсэн үг байна. 41절에 41-ээс харвал 너희가 소경되었다면 죄가 없었으니와 та нар сохор байсан бол та нар нүгэлгүй байх байлаа. 본다고 하니 너희 죄가 그저 있느니라. Харин бид харж байна гэж байгаа учраас нүгэл чинь байсаар л байна гэж байна. 차라리 영적인 소경이 되었다면 그리고 그것을 인정한다면 죄가 없었겠죠. Харин ч эсэргээр би сүнслэг байдлаар сохор юм байна гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн байсан бол нүгэлгүй байх байсан. 그런 사람들이 죄를 용서받는 거예요. Тийм хүмүүсэл гимнүглээ уучлуулж чаддаг. 그런 사람들이 하나님을 더 가까이 하는 겁니다. Тийм хүмүүс бурхантай бүр ойр байдаг. 근데 이 세상을 본다고 하면 Гэхдээ би энэ ертөнцийн харж байна гэвэл 죄가 그저 있게 되는 거죠. тэр хүний гим байдагтай байсаар л байна гэсэн үг. 삼손은 힘이 있을 때 세상만을 바라봤습니다. Самсон бол хүч тэнхээтэй байх үедээ энэ ертөнц рүү л хардаг байсан. 근데 육신의 두 눈을 잃어버렸을 때 영적인 눈이 떠진 거죠. Харин тэр үед махбодынхоо нүдийг ухуулах үед л сүнслэг нүд нь хараа орж ирсэн. 실제로 보게 되는 거예요. Яг бодит харах ёстой зүйлийг харж байна гэсэн. 우리도 영적인 눈이 떠져서 하나님이 역사하는 것을 보기를 원합니다. Бид бүхэн ч хүртэл сүнслэг байдлаар хараа ороод эзэн бурханы үйл хэргийг харахыг хүсдэг. 그리고 그것을 보고자 하는 자에게는 주님이 반드시 보여주셔요. Мөн түүнийг харахыг хүсдэг нэгэнд эзэн гарцаагүй харуулдаг. 내 눈을 열어서 주의 법에 기이한 것을 보게 하옵소서. Нүдийг минь ээж хуулийнхаа нандин зүйлсүүдийг надад үзүүлээч. 여러분은 뭘 보기를 원하십니까? За та бүхэн тэгвэл юу харахыг хүсэж байна вэ? 어떤 영적인 소경이 뜨기를 원하십니까? Сүнслэг байдлаар юу н хараарахыг хүсэж байгаа вэ? 가족이 구원받는 거. Гэр бүл маань аврагдах. 내 사랑하는 모든 사람들이 교회당에 앉아서 같이 찬양을 부르고 같이 기도하고 같이 교제하는 거 보고 싶잖아요. Хайрладаг хүмүүс нь бүгдээрээ чуулган дээрээ магтнууд дуулаад залбираад хамтдаа нөхөрлөх тийм дүр төрхийг хардахыг хүсдэг шүү дээ. 왜 힘들지만 고난 가운데도 신앙생활을 붙잡고 있는 이유가 무엇입니까? Тэгвэл хүнд хэцүү ч гэлээ итгэлийн амьдралаар яагаад амьдрдаг вэ? 무엇을 보기 위해서? Яг юуг харахын тулд вэ? 구원의 역사죠. Тэр бол авралын үйл хэрэг байна. 사랑하는 가족들. Хайртай гэр бүлийнхэн. 우리는 그것을 보기를 원합니다. Бид хүн бол тийм зүйлийг харахыг хүсдэг. 출애굽기 Гэтэл 3장입니다. 3 2절로 3절입니다. 3-ын 2-оос 3 모세는 이때 하나님을 처음 봤죠. Мойсе энэ үед бурхантай анх уулзсан. 그리고 그걸 보고 이스라엘 백성들을 430년 만에 출애굽하는 역사를 보게 된 거예요. Энэ зүйлийг харсны дараа Израилийн ард түмэн 430 жилийн дараа л нэгэн гítэллээс Египтээс гарч байгаа үйл явдлыг харж байгаа. 그리스도인들은 실제 영적인 것을 봐야 됩니다. Тэгэхээр Христэд итгэгчнэр бол бодит зүйл болох сүнслэг зүйлийг харах хэрэгтэй. 눈이 떠져야 되는 거예요. Нүд нь хараа орох хэрэгтэй. 그래야 Тэгэж байж ээж 그 힘으로 그 확신을 가지고
복음의 역사를 경험할 수 있는 겁니다. Тэр хүчийг олоод тэр хүчээрээ сайн мэдээгээ тараадаг байна. 근데 내 영적인 눈이 떠지지 않으면 Гэтэл сүнслэг нүд маань хараа ороогүй байдаг. 세상 것만 바라보고 살다 보면 Энэ ертөнцийн зүйлийг хараад байх юм бол 그 눈은 흐려지게 되는 거죠. тэр нүд нь жоохон бүхэж эхэлнэ л гэсэн үг. 모세가 시내산에서 하나님과 40일 동안 대화를 했잖아요. За Мойсе бол Синай ууланд эзэн бурхантай 40 өдрийн турш нөхрөлдөг шүү. 그리고 내려왔을 때 얼굴빛이 환하다고 돼 있습니다. Тэгээд түүний дараа тэрээр бууж ирэхэд нүүр нь нараад ил гэрэлсэн гэж байдаг. 그렇죠? Тийм биз дээ. 빛 대신 하나님과 가까이서 교제하니까 모세도 얼굴이 빛처럼 변한 거예요. Тэгэхээр гэрэл усан бурхантай ойрогоо учраас Мойсегийн нүүрч хүртэл нар шиг гэрэлдэж байгаа. 이스라엘 사람들이 쳐다보지 못할 만큼. Израилийн ард түмэн бүр харахын аргагүйгээр тодор гэрэлдэж байсан. 그렇죠? Тийм биз дээ. 모세는 그 가시떨기 불꽃이 탔는데 그 불꽃이 사그라지지 않아요. За тэрхүү Мойсег харсан зүйл юу вэ? Бут мод шатаж байгаа. Гэхдээ алга болохгүй байгаа үйл. 멀리서 봤는데 불이 타고 오르고 있는데 Маш холоос харахад ингээд гал асч байсан. 타면 소멸되고 없어져야 되는데 За юм асч явах юм бол бүхэж алга болдог шүү дээ. 불은 타는데 꺼지지 않는 떨기나무를 보는 겁니다. Гэтэл гал тэрхүү бут мод шатаад байдаг. Гэхдээ бут мод алга болохгүй. Тийм 그거 어떻게 зүйл байсан. 됩니까? Энэ юу болж байгаа вэ? 가까이 가게 되죠. Түүнийг харахын тулд ойртож атсан. 더 가까이서 그걸 보게 되죠. Түүнийг бүр ойроос очиж харахын тулд ойртож атсан. 거기서 하나님의 음성을 듣게 되는 겁니다. Тэр үедэл эзэн бурхны дуу хоолой сонсогдсон. 그 꺼지지 않는 가시떨기가 무엇이겠습니까? Тэгвэл тэр унтрахгүй байгаа бут мод гэдэг нь юу ах вэ? 지금 테를지에서 지금 꺼지지 않는 가시떨기가 있지 않습니까? Одоо тэрэлжид тэрхүү унтрахгүй байгаа бут модыг харж байгаа биш гэж юу? 복음이 전해지는 곳. Энэ бол сайн мэдээ тараагдах. 영원한 지옥에 떨어지는 그 불쌍한 영혼들을 건져서 천국에 인도하는 곳. Тэрхүү мөхөл рүү явж байгаа сүнснүүдийг татаж гаргаа деваач нарын явж байгаа тэр газар. 천국 말씀이 전해지는 곳. Тэрхүү деваачингийн үгс дамжуулагдаж байгаа тэр газар. 그것이 꺼지지 않는 불꽃나무지 않습니까? Тэр газар чинь унтрахгүй байгаа бут мод биш гэж юу? 그걸 보는 자들은 Түүнийг харсан хүн 주님의 역사를 보고 싶은 거예요. эзний үйл хэргийг харахыг хүсдэг байна. 그곳에 내 사랑하는 가족과 내 친구들과 불쌍한 영혼들을 데리고 가서 건지고 싶은 그런 욕망이나 그런 뜨거운 마음이 올라오게 돼 있습니다. Тэгэхээр тэр газарт өөрийн хайртай хүмүүс, гэр бүлийнхаа хүмүүсээ бүгдийг дагуулж очиод авралт хүргэе гэсэн сэтгэл аяанда бий болж төрдөг. 여러분 그곳에서 하나님의 음성이 들리는 거예요. Тэгэхээр тэр газартаа л эзэн бурхны дуу хоолой сонсогддог. 그리고 출애굽이라는 역사를 이룬 것처럼 Мөн гитэл гэдэг тийм агуу зүйлийг хэрэгжүүлсэн шүү дээ. 내 가족의 Тэгэхээр өөрийн 그런 гэр бүл 복음의 역사를 보고 싶은 마음이 올라오게 돼 있는 겁니다. тэр гэр бүлд маань сайн мэдээний үйл хэрэг хэрэгжээсэ тийм зүйлийг харах сэтгэл төрдөг байна. 보고 싶지 않습니까? Та бүхэн харахыг хүсэхгүй гэж юу? 제자들이요. За шавнар 예수님이 부활하고 나서 40일 동안 함께 했잖아요. Есүс дахин амьсныхаа дараа 40 өдрийн турш хамт байсан шүү дээ. 그리고 제자들이 보는 앞에서 감람산에서 하늘로 승천하는 것을 봤습니다. Мөн тэрхүү шавнар харж байгаа чидүүн уулын дээрээс дээш хөөрж байгаа үйл явдлыг хардаг. 뭐 제가 그 당시 태어나지 않아서 어떤 심정인지 모르겠지만 За би тухайн үед бол байгаагүй учраас яг ямар байсныг сайн мэдэхгүй л байна л да. 그 하늘로 승천하시는 예수님을 바라보면서 구름에서 사라지는 그 모습을 바라보는 제자들의 마음이 어떠했을까? 많은 생각을 하게 되죠. Гэхдээ айж амшмаар дээш хөөрөөд үүлэн дунд руу явж байгаа Есүсийг харж байгаа шавнарын сэтгэл яг ямар байсан болоо гэж боддог. 그 광경을 쳐다보잖아요. Тийм үйл явдлыг ингээд шууд харж байгаа шүү дээ. 십자가에서 죽으셨는데 3일 만에 부활하셨고 Загалмай дээр гарцаагүй өгсөн. Гэхдээ 3 хоногийн дараа дахин амьдсан. 40일 동안 우리에게 뜨거운 말씀으로 가르쳐 주셨고 Мөн дахин амьлах төдийгүй 40 өдрийн турш өөрсдөө хамт байж өөрийнхөө үгийг зааж өгсөн. 그리고 우리가 보는 앞에서 하늘로 승천하시고 있는 겁니다. Тэр хүмүүсийн харж байхад нүдэн дээр нь тийм үү дээш тэнгэр рүү хөөрж байгаа. 제자들의 마음이 엄청 뜨거웠을 거예요. Тэрийг харсан шавнарын сэтгэл ямар халуун байх вэ? 저희도 이제 교회당을 건축을 했는데 За бид нар ч хүртэл чуулганыхаа байрыг барьсан. 건축하고 입당식이 끝났습니다. За барилгаа бариад нээлт маань хүртэл болоод дууссан. 뜨거운 마음이 일어나야 되죠. Тэгэхээр одоо ингээд халуун сэтгэл төрөх ёстой шүү дээ тийм ээ. 교회당 크게 지었습니다. чуулгааны нэлээд томор барьсан. 꽉 차면 거의 400명도 뭐 300명, 350명까지도 앉을 수 있는데 Тэмээ ингээд бүр ингээд чихээ суухан бол 350 хүн суух багт амжтай барьсан. 언제 채우냐 이런 마음이 아니라 Гэхдээ энийг одоо хизээ дүүргэнэ гэсэн ийм сэтгэл биш. 빨리 채웠으면 좋겠다. Харин хурдхан шиг дүүргвэл сайхан гэсэн сэтгэл. 정말 복음으로만 살았으면 좋겠다.
Зөвхөн сайн мэдээний төлөө амьдрал сайхан. 빨리 괴당도 자랑하고 싶고 Хурдхан энэхүү сайхан барьсан чуулганаараа сайрахыг 그냥 хүснэ. 지나가는 사람 붙잡고 그냥 앉혀서 말씀이라도 듣게 해야 되겠다. Зүгээр гудмаар авч байгаа хүмүүсийг ч хүртэл дуудаж авчираад үг сонсох юмсаа. 물론 현실은 계획대로 안 되지만 Мэдээж бодит байдал бол бодсноос өөр тийм ээ. 마음은 그래요. Сэтгэл бол ямар тааш тийм байгаа. 여러분이 테를주 세안관을 짓고 또 울란 중앙교회를 지었잖아요. Та бүхний хувьд бол тэрэлжиг барьсан Ааман төв чуулганаас хүртэл барьсан шүү дээ. 그리고 정말 짧은 시간 동안에 많은 영혼들이 전도돼서 이 빈자리가 채워지는 걸 보면 그 속에 내 사랑하는 가족들이 있으면 좋겠다 그런 마음이 올라오게 돼 있습니다. Мөн асар богино хугацаанд ч хүртэл олон хүмүүс аврагдаж байгаа. Аврагдсан тэр хүмүүсийг харангаа энэ хүмүүстэй хамт миний хайртай гэр бүлийнхэн байвал ямар гоё вэ гэсэн тийм сэтгэл хүртэл төрөн шүү дээ. 그 하늘로 승천하시는 예수님을 바라보면서 그 제자들이 어떤 생각을 했겠습니까? Тэгвэл Тэнгэрлөг хөөрж байгаа Есүсийг харсан шавнар юуг бодсон бол? 그래 빨리 복음 전하자. За хурдхан сайн мэдээг тараа. 이 생명을 다하도록 Энэ амиа бүр дуустал. 살든지 죽든지 Амьдрын уу өхнө үү? 어차피 우리도 승천해서 하늘로 올라갈 건데 Угаасаа бид нар өгсөн чи ингээд Тэнгэрлөг хөөрөх юм байна. 뭐가 문제겠냐고요. Тийм байхад ямар өмнөх нь асуудал байдаг. 안전하는 게 문제지. Сайн мэдээг тараахгүй байхад жинхэнэ асуудал. 우리는 천국 소망을 가지고 있으니 Бид бүхэнд яваачгийн найдварыг алийг эзэмсэн. 무엇이 두렵고 Тийм байхад юунаас яах вэ? 후회가 되지 않을 만큼의 Харамсахгүй байх хэмжээний 정말 최선을 다해야 되겠다. бүх хүчээ гаргая да. 그래서 그들은 순교를 택한 거잖아요. Тийм зүйл, тийм бод байсан учраас л бүгдээрээ амиа зориулахыг 그 сонгосон. 마지막에 예수님이 하신 말씀 기억하십니까? Хамгийн сүүлд Иесусийн айлц үгийг та бүхэн санаж байна уу? 마태복음 28장입니다. 28장. 예. Матай 28. (19절로 20절입니다) 19-20. Матай 28-ийн 19-20. 같이 읽어보겠습니다. хамт уншицгаая. 그러므로 Иймээс та 너희는 нар 가서 яв 모든 бүх үндэстнийг 족속으로 제자를 дагалдуулаад 삼아 эцэг 아버지와 хүү 아들과 ариун сүнсний 성령의 нэрээр 이름으로 세례를 тэдэнд 주고 баптизм хүртээж 내가 너희에게 та 분부한 нарт тушаасан 모든 것을 бүгдийг 가르쳐 маань 지키게 дахин 하라. биелүүлэхийгээ тэдэнд заа. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 гэж 하시니라. айлдав. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼고 Та нар явж бүх үндэстнийг дагалдуул. 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. Би та нарт тушаасан бүх зүйлийг тэдэнд захиж биелүүл. 볼지어다. Харахтун. 그죠? 뭘 봐야 됩니까? Тэгвэл юуг харах юм бэ? 이걸 보라는 거죠. Энэ зүйлийг хараарай л гэсэн үг байна. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно. 혼자가 아닙니다. Тэгэхээр ганцаараа биш байгаа. 교회와 함께 하고 있고 Чуулган хамт байна. 주님이 함께 하셔요. Эзэн хамт байна. 그거 믿고 우리는 담대하게 세상에 나가서 이 복음을 전하는 거죠. Тэр зүйлдэл итгээд бид хүн энэ ертөнц рүү зоригтойгоор явж сайн мэдээг тарах хэрэгтэй. 우리는 그것을 봐야 되겠죠. Бид хүн тийм зүйлийг л эцэст нь харах 그런 хэрэгтэй. 눈이 떠지기를 바라는 겁니다. Тийм нүд маань бар хараа ороосоо гэж хүсэх хэрэгтэй. 왜 각 지역 교회마다 매달 집회를 합니까? Тэгвэл ягаад бүх чуулган сар бүр тийм ээ Библийн семинар хийдэг вэ? 어찌하든 간에 그 한 명이라도 구원받기를 원하는 마음이잖아요. Яаж хийж яагаад нэг чуулгаас сүнсийг аврах гэсэн тийм сэтгэлээр л хийж байгаа. 그런 간절한 마음이 주님께 상달되기를 원하는 마음으로 하는 거죠. Тэр чин сэтгэл маань эзэн бурханд бүрэн очиж хүрээсэй гэсэн сэтгэл байгаа шүү дээ. 정말 때가 가까웠고 Үнэхээр цаг үе ойрхон байна. 어쩌면 주님이 허락한 시간은 정말 얼마 남지 않았을지 모르겠습니다. Эзэн бурханы тогтоосон тэр цаг хугацаа дуусгаад үнэхээр бага болсон ч биш магадгүй. 우리가 여유를 부리지는 않지만 Бид бүхэн бол нэг айхтар чөлөө завтай байгаа юм бас биш. 다음으로 미룰 것은 아니라는 거죠. Тэгэхдээ дараа болё гэж хойшлуулах шаардлагагүй л гэсэн үг. 그래서 때로는 그런 꿈을 꿀 때도 있어요. Заримдаа тийм мөрөөдлийг бас тийх үе байдаг шүү дээ. 막 휴거되는 꿈을 꿀 때가 있거든요. Зүуд тийм ээ одоо өргөгдөж байгаа зүуд. 여러분 꿔보셨어요? Та бүхэн зүудэндээ тийм зүуд зүудэлж үзсэн үү? 저는 많이 꿨어요. Би бол нэлээх зүудэлж 뭐 байсан. 꿈을 의지하지 말아야 되는데 За зүудэнд бүү төсгөл гэж байдаг те. 뭐 순간 현실과 꿈이 이게 섞여가지고 Тэгтээ заримдаа бодит байдал олон зүуд гэд хоёр зүйл чинь ингээ хутгалтаа. 주님이 오시는구나. Эзэн ирж байна. 내 몸이 공중에서 떠 있구나. Миний энэ махбод чинь агаар мандал ингээд хөөрөөд байна. 하늘로 날아가는 꿈도 꿔요.
Тэмээ тэнгэрээр бүр нисэж байгаа тийм зүйлийг хүртэл зүүдэлдэг. 실제 꿈처럼 될지 모르겠지만 Яг боддоор яг миний зүүдэлсэн шиг болох нь үг сайн 근데 мэдэхгүй л дээ. 그때 그 상황에서 제 마음속에 제 머릿속에는 어떤 꿈인데도 제 마음과 제 머릿속에 어떤 생각이 들었냐면 Гэхдээ тэр үед гişнийн зүүдч гэлээ миний толгой дотор ямар бодол төрсөн бэ гэхээр 안 된다고. болохгүй. 지금 올라가면 안 된다고. Одоо энэ дээшээ бол болохгүй шүү дээ. 아직 구원 안 받은 가족들이 생각이 나는 거예요. 그 꿈속에서도. Учир нь юу вэ? Аргадаагүй гэр бүлийнхэн ч хүртэл зүүдэнд минь бодогдож байна. 시간은 정말 없는데 Тэгэхээр цаг хугацаа үнэхээр бага байдаг. 물론 주님 만나고 올라가는 건 너무나 기쁜 일인데 Мэдээж эзэнтэй уулзсан, дээш агаар мандал хөөрн идэх нь баярламар зүйл. 그 짧은 시간에 엄청난 후회가 생기고 조금만 더 시간을 달라고 그 꿈속에서 기도하는 제 모습을 봤습니다. Тэгэхээр тэр богинохон хугацаанд харамсаж байгаа, жоохон ч гэсэн цаг хугацааг өгчгөөч гэж зүүдэндээ залбирч байгаа өөрийгөө би харж ирсэн. 물론 또 시간 지나면 또 현실에 오면 또 그걸 잊어버리는데 Мэдээж яг бодол байдал дээр цаг хугацаа өнгөрөхөөр тэрийг мартчихдаг тийм ээ. 그런 마음들이 우리 각자에게 다 있잖아요. Ямар тааш тийм сэтгэл бол хүн болгонд л байдаг шүү дээ. 정말 주님 오시기 전에 우리 가족들이 다 구원받고 함께 교회에 있기를 원하는 마음. Үнэхээр эзнийг ирэхээс өмнө гэр бүлийнхэн маань бүгдээрээ аврагдаад чуулган дотроо байгаасаа гэсэн сэтгэл. 육신의 눈이 떠지는 게 아니라 영적인 눈이 떠졌으면 좋겠다는 바람. Тэгэхээр одоо махбодын нүд маань хараа орох биш, сүнслэг нүд маань хараа ороосоо гэж хүсэх. 자, 그리고 세 번째 За 3 дугаарт нь 사무엘상 5장입니다. 1-р Самуэль 5 사무엘상 5장 1-р Самуэль 5 1절입니다. 1 5장 1절을 같이 읽어보겠습니다. 5-ын 1-р шиллийг хамт уншаа. 블레셋 Билэсчүүд 사람이 бурханы 하나님의 авдрыг 그를 булаан 빼앗아 аваад 가지고 түүнийг Эбенезерээс Аштод руу 이르니라. авчрав. 그래서 이 하나님의 길을 빼앗겼던 곳이 이 아스돗이죠. Тэгэхээр бурханы гэрээний авдрыг алдсан газар нь болохоор Аштод гэдэг газарт. 어쩌면 이스라엘 백성들에게 가장 치욕적인 사건일지 모르겠습니다. Мэдээж энэ зүйл бол тийм ээ Израилийн ард түмэн цайнгуу дурсамжийг гаргадаг газар ч гэж магадгүй. 이스라엘의 법궤는 그들의 생명과도 같은 거잖아요. Израильчүүдийн хувьд бол бурханы гэрээний авдар бол амьтаа адил зүйл шүү дээ. 이스라엘 광야 시간 때도 함께 했고 Израилийн цөлийн амьдралаар хамт байсан. 그리고 여호와 시대 사사기 시대까지 지나 320년이 지나갔고 Мөн Йошуагийн үед шүүгчдийн үед 370 жилийн турш хамт байсан. 한 번도 법궤를 빼앗긴 적이 없었어요. Тэр хугацаанд гэрээний авдраа нэг ч удаа алдаж үзээгүй. 근데 그 생명과도 같은 법궤를 빼앗겼던 곳이 이 아스돗이라는 지역입니다. Гэтэл амь адил гэрээний авдраа алдсан газар нь болохоор Аштод гэдэг энэ газар. 그 생명과도 같은 하나님의 법궤를 빼앗긴 것이 무엇이냐? За амь адил гэрээний авдрыг алдаж байгаа нь яагаад алдаж байгаа вэ? 어쩌면 나에게 가져올 하나님의 축복도 빼앗길 수 있다는 그런 뜻도 담겨져 있겠죠. Магадгүй энэ гэрээний авдар гэдэг нь болохоор алс хэтэд нь өөрт нэрэх бурхны ерөөлийг хүртэл алдаж байна гэсэн утгач бас байж болно. 하나님의 은혜를 빼앗길 수 있다. Бурхны нэгүслийг алдаж магадгүй юм байна. 상급도 받을 수 있는데 빼앗길 수 있다. Авчих ёстой шагналаа алдаж бас магадгүй юм байна. 근데 그들이 이 전쟁에 참여하면서 법궤를 가져간 것을 잘 생각해 보면요. За гэхдээ энэ хүү дайнд одоо оролцохдоо энэ гэрээний авдрыг авч явж байгаа энэ зүйлийг сайн харуул. 전쟁에 승리하려고 참여를 했고 За дайнд ялах гэж л дайтаж байгаа шүү дээ. 그리고 법궤도 가져갔고 Мөн дайдахдаа гэрээний авдраа авч явдаг. 하나님께 기도하고 하나님의 이름으로 나아갔는데 Эзэн бурханд залбираад эзэн бурхны нэрээр давшиж байгаа. 읽어보시면요. Гэхдээ уншаад үзвэл 전쟁에도 졌고 하나님의 법궤도 빼앗겼습니다. тэр дайндаач ялагдсан бурхны гэрээний авдрыг хүртэл алдаж байгаа. 당연히 그들은 이길 거라고 생각했지만 그들의 착각이었죠. Магадгүй энэ хүмүүс бол гарцаагүй ялнаа л гэж бодсон гэхдээ тэр нь эндүрэл байсан. 그러니까 그들은 눈에 보이는 법궤만을 가져가면 승리할 거라고 생각했지만 하나님은 그들과 함께하지 않았습니다. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс нүдэнд харагдаж байгаа гэрээний авдрал аваад явчвал угаасаа ялнаа гэсэн тийм бодол байсан. Гэхдээ тэд нар ялаагүй байна. 실제 눈에 보이는 법궤가 중요한 게 아니라 하나님과 자신과의 관계가 더 중요함을 일깨워 주는 거죠. Тэгэхээр боддоор харагдаж байгаа гэрээний авдар айхтар чухал биш ээ. Харин бурхан болон өөрийнх нь харилцаа чухал шүү гэдгийг л чухалчлаад байгаа маа. 그들의 죄를 회개하지도 않으면서 법궤만 들고 가서 승리할 수 있다? Тэдгээр хүмүүс хийсэн гимдэрийг гимшээгүй мөртлөө бурханы гэрээний авдрыг авч явангаа ялж гин. 죄를
지으면서 법궤를 가져가고 있는 겁니다. Гэрээний авдрыг хийнгээ, гимнүглийг хийнгээ гэрээний авдраа авч явж байгаа. 당연히 전쟁에는 졌고 법궤도 빼앗기는 거죠. Тэгэх юм бол мэдээж дайндаа жалагдана, гэрээний авдраа чалдана. 신앙생활이 그럴 수 있어요. Тэгэхээр итгэлийн амьдралаар ийм ч үж магадгүй. 교회는 나옵니다. Чуулгандаа ирдэг. 교제도 하고 봉사도 합니다. Нөхөрлөлдөө оролцсон, үйлчлэл хийн. 그러나 하나님이 나와 함께하지 않아요. Ийм зүйлийг хийгээд байх чинь Бурхан надтай хамт биш байна. 죄 때문에. Учир нь юу вэ? Гим. 그게 이제 형식적인 신앙생활이 될 수도 있고 Тэгэхээр хэлбэр төдий итгэлийн амьдралаар амьдарч байж магадгүй. 어쩌면 육신의 껍질은 벗기지 못하고 눈에 보이는 데만 치중하는 우리의 어떤 종교적인 생활 모습을 또 교훈하기도 하죠. Магадгүй бид хүн махбодын тайл чаях ёстой буруу зуршил муу зүйлээ хаяагүй мөртлөө нүдэнд харагддаг сүнслэг тэрхүү тийм ээ шашинлэг зүйлийг хийгээд байгаа юм биш үү гэж 이 боддог. 성경 말씀 읽으면 이렇게 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다. 양심에 찌르는 말씀들이 몇 군절이 있습니다. Тэгэхээр энэ Библийг уншаад үзэх юм бол мэс чанарыг хүртэл хатгах тийм ишлүүд бас байдаг. 삼손은 하나님이 빼앗긴 줄도 모르고 블레셋에 나아가서 자기 힘을 자랑하다 잡혔죠. Самсоны хүч эзэн бурхан руу буцсан байгааг өөрөө мэдгүй мөртлөө бие очоод дайтад ялнаа гэж явж байгаад баригддаг эцтэй. 하나님이 나를 떠난지를 모르는 거예요. Тэгэхээр бурхан өөрөөс нь холдоод явсныг тэр мэдээгүй. 사울도 그랬죠. Саул ч хүртэл тийм байсан тийм ээ. 사울이 뭘 합니까? 죽기 전에 Саул өгөхийнхээ өмнө юу гэлээ? 내가 아무리 기도해도 응답이 없더라. Би хичнээн залбирлаач хариулт олгаа. 저도 그럴까 봐 걱정이 드는 거예요. Би ч хүртэл тийм юм болов уу гэж бас санаа зовдөг. 기도해도 응답이 없고 Залбираад байдаг, хариулт байдгүй. 물론 하나님의 어떠한 타이밍이 있고 시간은 주님께 있으니까 때와 시간은 주님의 손에 있으니까 기다릴 수 있죠. Мэдээж бүх цаг хугацааг эзэн бурхан өдөртдөг учраас мэдээж цаг хугацаа орж бас магадгүй. 그럼에도 우리가 응답받지 못하는 신앙생활을 하고 있다면 문제가 있는 거죠. Гэхдээ залбирлын хариултаа авч чадахгүй итгэлийн амьдралаар амьдарч ийн гэдэг нь асуудалтай гэсэн үг. 교회는 나와요. Чуулгандаа ирдэг. 봉사도 합니다. Үйлчлэл хийн. 그러나 하나님이 나와 함께하지 않는 그런 신앙생활을 우리는 원해서도 안 되고 하나님이 원하지도 않죠. Тэгэхээр өөртөө нь бурхан хамт байхгүй бол эдгээр зүйлийг хийдэ гэж хүсэх шаардлагач байхгүй. 요한계시록에 보면 사대 교회를 책망할 때 이렇게 얘기했습니다. За ижил номдоос харах юм бол сардэ чуулганыг зэмлэхдээ ингэж хэлдэг. 그들은 살아 있으나 죽은 자로다. Тэд амьд нэртэй боловч үхмэл нэг. 이건 엄청 우리에게 깜짝깜짝 놀라게 하고 양심에 찌르는 말씀이죠. Энэ зүйл бол бид бүхнийг бүр зочролд оруулдаг, бүр мөс чанарыг минь хатгадаг үгс. 삼손처럼 하나님이 힘을 빼앗아 갔는데도 그걸 모르고 있고 Бурхан Самсоноос хүчээ авчаад байх чинь тэр өөрөө мэдгүй амьдрах. 사울처럼 기도해도 응답이 없고 Саул шиг залбираад байхад хариулт нь байдаггүй. 우리의 어떤 형식적인 신앙생활을 분명히 책망하는 말씀입니다. Тэгэхээр бид бүхний хэлбэр төдий итгэлийн амьдралыг ийм байна штэ гэж зэмлж байгаа үгсүүд юм аа. 법계만 가져간다고 이기는 게 아니에요. Зүгээр л гэрээний авдрыг би авч явж ийна гэд ялнаа гэсэн үг биш. 교회만 온다고 해서 승리하는 신앙생활을 하는 것은 결코 아닙니다. Би чуулганд ирж ийна итгэлийн амьдралаар би ялаад байна гэсэн үг бас биш байна. 내가 주일 말씀을 듣는데 Би эзний өдрийг сонсч байна. 어떤 말씀에 대한 축복도 빼앗기는 경우도 있죠. Үгнийгээ сонсож байгаа баяр хөөрөөч хүртэл алдах үе байдаг тийм ээ. 깨닫지 못하는 거예요. Үг сонсоод байдаг ойлгодоггүй. 간절하지 않는 거예요. Яг чин сэтгэлийн биш. 듣긴 듣는데 뭐 다 아는 말씀이고 뭐 뻔한 말씀이라고 생각해서 교훈을 삼지 못하는 경우도 있죠. Үг сонсоод байдаг, мэддэг үгсүүд л байна гэж хажуугаар нь өнгөрөөд байдаг. Яг айхтар өөртөө сургамжийг аваад чаддаггүй тохиол байна. 말씀의 문제가 아니죠. Энэ бол үгийн асуудал биш байна. 자기 안의 문제지. Өөртөө л асуудал байна гэсэн. 그 문제를 내가 얼만큼 하나님 앞에 회개하고 나오냐 이게 진짜 중요한 겁니다. Тэгэхээр би тэр асуудлаа яаж шийдвүүлээд эзэн бурхны өмнө ирж байгаа вэ гэдг нь жинхэнэ асуудал. 기도하는 일도 Залбирах. 내가 교제 참석하는 일도 Миний нөхөрлөлд оролцож байгаа зүйл. 어떤 분들은 저희 교회도 많이 심한데 За, зарим хүмүүс биднэрт ч хүртэл их ноцтой байдаг. 어떤 분들은 주일 말씀은 되게 중요하게 여깁니다. 그럼 마치 사명관처럼 교회를 와서 듣고 가요. Зарим хүмүүс болохоор эзний өдрийн үгийг сонсохыг их чухалд үздэг. Тэрийг бүр үүрэг албаар мэтэр бодоод ирээ сонсоо явдаг. 근데 그 이후에 뭐 구역별 교제한다거나 해별 교제할 때는 그 주일날 참석하는 숫자보다 절반가량 줄어들 때도 있습니다. Гэтэл үг дуусаад хэсгийн нөхөрлөл ч юм уу дүүргийн нөхөрлөлд оролцож байгаа хүний тоог харуул үг сонсож байсан хүмүүсийн тал нь л оролцож байдаг. 교제까지 안 가요. Тэгэхээр нөхөрлөл хүртэл оролцохгүй нас. 생각을 해봅니다. За тэгэхээр бодоод үзвэл 그래 죄는 뭐 나 혼자 짓고 뭐 주님만 아는 거니까 내가 말씀 듣고 해결하면 돼. би гим нүглийг ямар ганцаараа хийдэм биш. Үг сонсоод тэгээ шийдээд яваад байвал болно. 교제까지는
형제자매도 얼굴 보기 부끄럽고 тэр нөхөрлөлд оролцох, ахын дүүс нартай уулзахаас би хичээд. 일부러 바쁜 일도 없는데 바쁜 척하고 그냥 교제 없이 가는 분들도 많이 있어요. Уг нь бол айхтар завгүй бас биш. Гэхдээ завгүй юм шиг айх царайлаад нөхөрлөлд оролцохгүй явчихдаг хүмүүс байна. 간증을 듣는 것도 힘들어하고 본인이 하는 건 더 힘들어하고. Хүний гэрчлэл сонсоно гэхээр жоохон тийм ээ хэцүү санагддаг. Өөрөө ярина гэвэл бүр хэцүү болоод байдаг. 그건 진정한 회개가 아닙니다. Энэ бол жинхэнэ гимшил байна гэсэн үг биш. 저희 자매가요. За манай эхнэр 우리 자매 중국에 나가는 거죠. за манай одоо чи бүх газраар явж байгаа 어떤 шүү дээ. 자매가요? 어떤 자매가 이제 저희가 이제 한국에 있다가 이렇게 몽골에 왔잖아요. За манайх болохоор Солонгост байж байгаа Монгол руу ирсэн шүү дээ. 그죠? Тийм ээ. 한국에서 신앙생활 얼마나 잘했습니까? Солонгост одоо итгэлийн амьдралаар ямар сайхан амьдрах вэ? 임원도 하고 Үйлчлэл тийм ээ 봉사도 зөвлөлийн гишүүн, 하고, үйлчлэлж хүртэлхийн 엄청난 일을 하고 왔습니다. маш олон зүйлийг л хийж байгаа дэрсэн. 당연히 잘할 거라 생각했는데 Гарцаагүй сайн болох байхаа л гэж бодохгүй. 이제 처음에 언어적인 장벽 때문에 부딪히다 보니까 Анх болохоор ингээ нөөний хэл ойлголцохгүй ийм асуудал тулгарч байгаа шүү дээ. 어떻습니까? Тэгээ тэр үед яг 섞이기가 어려운 거예요. ингэж хутгалдаж нийлнэ гэдгээ дээр жоохон хэцүү байна. 못 알아들고 말도 못 하니까. Ярьж байгаа зүйлээ ойлгохгүй өөрөө ч ярьж 그래서 чадахгүй учраас. 자기가 할 수 있는 방법을 생각한 게 뭐냐면 Тэгэхээр өөрөө яг юу хийж чадах вэ гэдгээ бодглохлоор 집에서 말씀만 듣는 거예요. гэртэл ингээ үгийг сонсоодсон. 막 이유한 목사님, Иохан пастор, 홍정현 목사님, Хүнжонхон пастор, 소도송 목사님 Содосог пастор 하루에 한 4편, 5편을 들어요. өдөрт 4, 5-аар нь ингээд үгийг сонсдог. 그래야지 자기가 살아남을 것 같고 마귀에게 지지 않을 것 같다는 생각을 하는 거죠. Тэгэж үжиж өөрөө амьдрах юм шиг санагдаа бузар зүнсэнд ялагдахгүй юм байхаа л гэж бодсон байна. 되나요? Ийм байвал болох уу? 문제가 해결됩니까? Инглигээд асуудал нь шийдэгдэх болов? 안 됩니다. Үгүй байх. 더 동굴 속에 들어가게 되고 Бүрэл тэр агуу руу дотгошоо ороод байна. 자기 생각이 깊어지고 Өөрийнхөө бодол нь л ингээ гүнзгий болоод 교제가 그렇게 중요한 거예요. тэгэхээр нөхөрлөл гэдэг нь тийм чухал байна. 교회가 교제입니다. Тэгэхээр чуулган гэдэг нь нөхөрлөл байна. 말씀만 듣는다고 해서 내 문제가 해결되는 게 아니고요. Би үгийгээ сонсоод байвал миний асуудал шийдэгдэжнэ гэсэн үг бас биш. 교제 생활 하셔야죠. Нөхөрлийн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 해별 교제 가서 내 문제를 꺼내고 기도 부탁을 해야 됩니다. Тэмээ хэсгийн нөхөрлөлдөө ороод өөрийнхөө асуудлыг хэлээ, залбирлын хүсэлтийг тавьдаг байх хэрэгтэй. 그 교제 안에서 내 문제를 꺼내놓는 것이 하나님께 꺼내놓는 거예요. Тэрхүү нөхөрлөл дотор өөрийнхөө асуудлыг ил гаргаж ярина гэдэг нь эзэн болгонд хандаж ярьж байгаатай адил байна. 꺼내놓기만 해도 문제의 3분의 1은 해결이 됩니다. За тэр асуудлаа зөвөр гаргаж ярихад л тэр асуудлын 3/1-ийг алийг эзэн шийдэгддэг. 나머지는 하나님이 하실 일이에요. Үлдэгдэл зүйлийг бурхан л хийгээд өгнө. 내가 빨리 응답받기를 원하고 내가 정말 주님을 의지하는 방법이 뭐냐면 Тэгэхээр залбирлын хариултаа хурдан аваад эзэн бурханд турдах нь найдаа гэж байгаа арга нь юу вэ гэхээр 교제 생활을 정말 진실되게 마음을 다해서 참여해 보세요. нөхөрлийн амьдралыг чин голоосоо мөн тийм ээ идэвхтэй оролцоод үзээрэй. 그 교제 생활 안 하고 말씀만 듣고 가는 것은 어쩌면 형식적인 신앙생활이 될 수 있습니다. Магадгүй нөхөрлийн амьдралаар амьдрахгүй үг сонсоод явж байгаа нь хэлбэр төдий амьдралж байж магадгүй. 아주 위험한 거예요. Энэ их аюултай. 끝나고 해별 교제 있죠? Дуусаад хэсгийн нөхөрөл байгаа тий. 얼마나 참석한지 봐야지. За хэдэн хөө оролцох нь харъя да. 누가 가나 봐야지. Тийм ээ хин хий явах нь бас харж л бай. 어떤 전에 있던 교회는요. За миний өмнө өссөн ч болгоо. 우리 어머니장님이 Манай ээжүүд явахлаа. 딱 끼고 문을 딱 현관문을 막아. Ингээд яг гардаг хаалга ингээ хаахаа зогсчихдаг. 막 기도하는 사이에도 나가더라고. Залбирж яхад л ингээд гараад авчдаг хаалга. 기도하는 사이에도 Залбирж 누가 яхад 잡을까봐 막 달려가요. тийм ээ хүмүүсийг явуулахгүйгээд хаалган дээр очиж зогсчихдаг. 꼭 그래야만 하나. Заавал тэрэн дээрээ тулах 그 шаардлагатай. 신앙생활 아닙니다. 그 신앙생활 어려운 거예요. Тэгэж амьдрах юм бол итгэлийн амьдралаар тэртэй амьдрч ин. 진짜 잘하는 것은 교제 생활에서 내 속을 터놓고 문제가 생기면 무조건 기도부터 올리는 겁니다. Тэгэхээр нөхөрлийн амьдралтаа ороод сэтгэлээ уудалж ярилцаад тэр бол жинхэнэ л итгэлийн амьдрал. Заавал нөхөрлөлд оролцож 그게 байгаа. 함께하는 거예요. Тэр нь хамтдаа байна гэсэн. 이런 생각하잖아요. Ийм зүйлийг боддог шүү 내 дээ. 얘기를 꺼내면 그거 갖고 막 형제자매들이 내 얘기를 막 입으로 오르락내리락 하는 거 정말 난 힘들고 싫은데 이런 사람들도 있습니다. Тэгэл өөрийнхөө хувийн юмыг тэгэл хүн амтнд хэлээд нөгөө хүмүүс нь тэгэл нэмж асаал хүн амт хэлээд байх юм биш үстэй гэж боддог хүмүүс. 그래서 입을 다물어요. Тийм учраас амаа ингээ хөмгчдэг. 그렇죠? Тийм ээ. 사람에게 하는 게 아니에요. Эн чин тэр хүнд харандаж өөрийгөө тайлбарлаад байгаа юм шиг. 구원받은 사람에게는 성령이 계시기 때문에 Аврагдсан хүн болгонд ариун сүнс байгаа. 주님께 하는 겁니다. Эн чин эзэнд хандаж байгаа юм. 그렇게 믿고 기도하시면 주님이 역사해 주시는 거예요. Тэр зүйлдэл итгээд л хийх юм бол эзэн ажиллаа явуулдаг. 데살로니가 전서에 나오잖아요. Нэгдүгээр Теsalониктер гардаг тийм 그죠? Тийм үү? 찾아볼까요? Хайж үзэх үү? 데살로니가 전서 Нэгдүгээр Теsalоник 2장 2-ын 13절입니다. 13.
2장 13절. 1-р Тесалоника 2:13 같이 읽어보겠습니다. хамт уншаа. Та нар биднээс Бурхны үгийг хүлээн авахдаа үүнийг хүний үг босоо харин итгэдэг та нарын дотор ажилдаг Бурхны үнэн үг гэж байгаагаар нь хүлээн авсан. Үүнд бид бас Бурханд үргэлж талархдаг юм. 말씀을 들을 때만 그러는 게 아닙니다. Үгийг сонсохдоо ингэж итгэнэ гэсэн үг биш. 내가 교제 속에서도 내가 형제자매들에게 하는 것은 사람에게 하는 것이 아니라 하나님께 하는 거예요. Тэгэхээр нөхөрлөл дотор оролцоод өөрийнхөө гэрчлэлийг ярьж өөрийнхөө нөхцөл байдлыг тайлбарлах нь хүн дандаад байгаа юм биш. Бурхан дандаж хэлж байгаа юм гэсэн. 어떤 분들 착각하는 게 뭐냐면 Зарим хүмүүсийн андуураад байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр 내 비밀은 하나님과 1대1로만 내가 기도하는 거고 하나님만 아셔야 돼. энэ чинь миний нууц штэ. Бурхан бид хоёр л мэдэх ёстой. Бурхан л мэдж яхад болно гэж 아 байна. 그런 것도 있죠. Яг гоо тийм зүйл бас байлгүй 뭐 байх. 죄를 막 모든 사람 앞에 막 드러내고 그러진 않잖아요. Би ингэж гимнүгэл хийсэн гээл хүмүүс юм яриад байлтай юм шиг. 그렇죠? Тийм үстэй. 그런 거 놔두고 Тийм зүйлээ яг үлдээгээд. 그럼에도 불구하고 우리가 직장 생활에서 학교 생활에서 인간과의 관계에서 많은 부딪히는 일들은 교제 속에서 꺼내야 되는 겁니다. Гэхдээ бид хүн албаны ажил дээр сургууль соёл дээр хүн хоорондын харилцаанаас болж байгаа асуудлаа нөхөрлөөр дамжуулаад бүх зүйлээ сэтгэлээ уудалж ярилцах хэрэгтэй. 그 주님께 하는 거예요. Энд чинь эзэнт хандаж юу вэ? 그 믿는 자 속에서 주님은 역사하게 되는 겁니다. Итгэгч дотор эзэн ажиллаа явуулдаг гэж байна. 법계만 들고 간다고 해결되는 게 아니에요. Тэгэхээр гэрээний авдрыг л авч явж гинэ гэж бүх зүйл шийдэгдэхгүй. 그럼 어떻게 법계가 돌아왔냐? За тэгвэл гэрээний авдраа яаж буцааж авчирсан 그 бэ? 다음에 말씀을 보면 돌아오는 법계가 이스라엘 땅으로 돌아오는 방법이 기록돼 있습니다. Тэгэхээр дараагийн үйл явдлыг харах юм бол гэрээний авдраа Израиль руу авчирж байгаа үйл явдлууд гарч 어떻게 байгаа. 돌아왔죠? Яаж эргэж авчирсан бэ? 사람의 힘으로 돌아온 게 아니죠. Энэ бол хүний хүчээр авчираагүй. 그죠? Тийм үү? 암소 2마리에다가 Хоёр үнэнд 마차 위에다가 언약궤를 올려놓고 хоёр үнэнд тэмээ тэр хөлөглөө тэрэн дээр тэргээ тавиад 사람이 гэрээний 인도한 게 авдраа тавиад 아니라 хүн ингэ тууж яваагүй. 이 암소 2마리가 법궤를 싣고 베세메스까지 가는 걸 보면 이건 주님이 하신 일이라고 하고 법궤가 돌아갔다고 이제 성경에 나오잖아요. Тэгэхээр хоёр үнэнд болохоор гэрээний авдраагаа тэгнүүлээд тэгээд тэр хоёр үнэ эргэж харахгүй биш шимээс рүү ингэ чигээр явбал энэ бурханы төлөвлөгөө юм байна гэж бодъё гэж ярилцдаг. 그러니까 법궤를 돌아오는 방법이 뭐냐? Тэгэхээр гэрээний авдрыг буцааж авчирж байгаа арга нь юу вэ? 형식적인 신앙이 아니라 Хэлбэр төдий итгэлийн амьдрал биш. 올바른 신앙생활의 관념이 무엇이냐? Зөв итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа учир нь юу вэ гэвэл 하나님께 축복을 빼앗기지 않고 은혜를 빼앗기지 않는 그 방법이 뭐고 돌아오는 방법이 무엇이냐? 그 성경에 그 뒤에 보면 교훈을 받을 수 있는 거예요. Бурханаас өгөх гээд байгаа нэгүсэл тэрхүү ёроолыг алдахгүй яаж буцааж өөрлөгөө авчрах вэ гэдэг нь болохоор түүний дараагийн үйл явдал дээр гарч байгаа. 사무엘상 6장입니다. 1-р Самуэль 6 7절부터 7-оос 7절부터 11절까지 7-оос 11 хүртэл 11절까지 읽어드리겠습니다. урдаас уншаад өгье. Тиймээс нэг шин тэрэг хийж буулганд оруулж байгаагүй хөхүүл хоёр үнээг авч бэлдэг. Үнээнүүдийг тэргэнд хөлөглөн туглуудыг нь буцааж хашаанд нь хий. Эзний авдрыг авч тэргэн дээр тавь. Ялын дахил болгон төлөхө алтан эдлийг хайрцагт хийж хажууд нь тавь. Тэгээд үүнийг явуулж орхи. Тэгээд хар хэрв нутгийнхаа замаар бид шимээшийн зүг явбал бурхан бидэнд энэ их гай зовлонг учруулсан гэсэн үг. Харин Исеп бол биднийг зогсон нь түүний мотор биш. Энэ бидэнд санамсаргүй тохиолдвол гэдгийг бид мэдэх болно гэв. Хүмүүс тийхүү хийж хөхүүл хоёр үнэ авч тэргэнд хөлөглөн туглуудыг нь хашаанд хийж түгжжээ. Тэд эзний авдрыг бас алтан хулгонуудыг болон болдрууныхын дүрсийг нь хийж хайрцаг нь тэргэн дээр тавив. 10절에 보면 전나는 소 둘을 끌어다가 수레를 메우고 송아지들은 집을 가뒀다고 돼 있잖아요. 10 дугаар шилдээрээс харах юм бол хөхүүл хоёр үнэийг нь тэргэн дээр тэгнээд хоёр туглыг нь болохоор хашаанд нь хийнэ гэж байна. 그러니까 새끼가 나온 지 얼마 안 된 것 같아요. Тэгэхээр туглаад нэг удаагүй юм шиг байгаа хоёр үнэ. 전나는 소 2마리를 수레를 싣고 베세메스로 가게 한 겁니다. Тэгэхээр дөнгөж туглаа гаргасан тэрхүү хөхүүл хоёр үнэн дээр гэрээний авдраг тавиад бид Шимеш руу явуулж байгаа. 그러니까 암소 2마리를 끌고 가는 거예요. Тэгэхээр хоёр үнэгээр үнэний тэргэн дээр тавиад явуулж байгаа. 근데 거기 보면 10절에 보면
송아지들은 집을 가두고 집에 놔두고 가는 겁니다. Гэтэл тийм ээ энэ 10 дугаар шил дээр сарах юм бол тугалнуудыг нь хашаанд нь хийж төгжжээ гэж байна. 암소 2마리가 법궤를 끌고 가는 거예요. Тэгэхээр хоёр тэрхүү хүхэл үнэ маань гэрээний авдрыг өрөөд явж байгаа. 송아지들은 울겠죠. Хойноос нь хоёр тугал нь мөөрсөн байж дараа. 젖달라고. Хөгөө хөхмөр байна гэд. 그죠? Тийм ээ. 그러면 암소 2마리는 자꾸 뒤를 돌아보겠죠. Тэгэхээр чи хоёр үнэ бол хойш эргэж харна штэ тугал руугаа. 근데 하나님의 명령이니까 Гэхдээ эзэн бурхны тушаал байгаа. 이스라엘 땅 베세메스까지 가야 됩니다. Израиль бид Шимэж хүртэл чигээрээ явах хэрэгтэй. 노아 방주 때 물로 심판할 때 암소 2쌍씩 방주에 탔잖아요. Новагийн үед болохоор усан галав явуулахээс өмнө Новагийн тэрхүү авдарт болохоор ирэмээр нь амьтдыг оруулсан шүү дээ. 주님은 명령하시면 짐승들은 순종해요. Эзэн тушаах юм бол амьтд ч хүртэл дуулууртай байдаг. 언약궤 메고 가라 그러면 암소 2마리는 새끼를 뒤로 하고 가는 겁니다. Гэрээний авдрыг үрээд яваа гэх юм бол хоёр үнэж хүртэл хойш тугал руугаа харахгүй чигээрээ л явна гэсэн үг. 빼앗겼던 법궤를 다시 돌아오게 하는 방법이 뭡니까? Тэгэхээр алдсан гэрээний авдрыг эргүүлж авчрах арга нь юу байх нь вэ? 이런 각오가 필요한 거예요. Ийм шийдвэр хэрэгтэй. 인정에 치우치면 안 됩니다. Хүн орондын харилцаанд хүлэгдэж болохгүй зүйл. 아비 나오미를 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 않고 Эцгээ ихээ надаас илүү хайрлагч надад үл нээсэн. 아들이 나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당하지 않다. Хүүгээ охиноо надаас илүү хайрлагч надад үл нээсэн ээ. 자기 십자가 지고 Тэгэхээр өөрийн загалмайгаа үрч. 주님을 최우선을 여기고 Эзнийг нин тэргүүндээ гэж үзээд 복음을 최우선을 여기고 주님의 명령에 순종해야 되는 거죠. сайн мэдээг нин тэргүүнд гэж үзээд эзний сайн мэдээг эзний тушаал дуулууртай. 근데 인정에 치우치다 보면 Гэхдээ хүн орондын харилцаанд ингээд хүлэгдээд ирэхлээр 가족이 우선이에요. гэр бүлийнхэн маань нэгдүгээрт гэж үздэг. 내 자녀가 우선이고 Өөр хүүхдүүд маань нэгдүгээрт гэж үздэг. 그걸 우선으로 살면 언약궤는 빼앗기게 되는 겁니다. Ийм зүйлийг нин тэргүүнд гэж үзэх юм бол гэрээний авдраа алддаг. 하나님 우선순위로 살아야 되는 거예요. Эзэн бурхны нин тэргүүнд тавьж амьдрах хэрэгтэй. 복음 우선순위로 살아야 되는 겁니다. Сайн мэдээг нин тэргүүнд тавьж үзэх хэрэгтэй. 그러면 빼앗겼던 언약궤가 다시 돌아오는 거예요. Тэр үеэс ахуулаад л алдсан гэрээний авдраа эргүүлээд авч чадна. 전 나는 암소는 새끼를 뒤로 하고 주님의 명령에 순종하잖아요. Тэрхүү хөхүүл хоёр үнэ бол хоёр туглаа үлдээгээд эзний тушаал нь дуулууртай явж байна тийм үү? 그렇죠? Тийм ээ. 집회 때 하면 구원받은 사람들이 많이 나옵니다. За Библийн семинар хийхлээр аврагдсан хүмүүс их гардаг. 근데 대부분 어떤 구원받지 못한 가족들의 핍박 때문에 교회와 연결되지 않는 분들이 굉장히 많죠. Гэхдээ тэр дундаас тэр хүмүүс болохоор гэр бүлийн харшлагаас болоод чуулган дотор холбогдож чадахгүй хүмүүс их байдаг. 그리고 나도 구원받았지만 우리 각자가 구원받을 때 다 그런 상황이나 어떤 경험을 했잖아요. Бид нар ч гэсэн анх аврагдахдаа бүгдээрээ л тийм нөхцөл байдлыг туулаа гарсан тийм ээ. 그러다 몇 개월 못 나오고 다시 집회 말씀 듣고 다시 회복돼서 다시 나온 경우도 많잖아요. Гэр бүлийн хавчлагаа тийм ээ давж чадахгүй байж байгаа, чуулганд ирэхгүй байж байгаа, эргээ семинар сонсоод эргэж ирэх ч юм уу тиймэрхүү зүйлсээ давтагддаг. 여러분이 신앙생활 가운데 그런 경험했던 그런 좋은 교훈들을 새로운 분들에게 계속해서 간증으로 알려줘야 됩니다. Тэгэхээр та бүхэн итгэлийн амьдралаараа туршиж мэдэрсэн тийм сайхан зүйлсүүдээ туулсан зүйлээ шинэ хүмүүст гэрчлэлээр таньж мэдүүлэх хэрэгтэй. 구원 모임 때, 청년의 모임 때, 있는 해별 교제 때마다 가족이 핍박을 당하고 Тийм ээ дүүргийн нөхөрлөөр, залуучдын нөхөрлөл, хэсгийн нөхөрлөлөөр ч юм уу гэр бүлийн хавчлагаанд орж байна. 그럼에도 저는 주님을 사랑하고 교회에 나와야 됩니다. Тэгсэн чиглэлээ би эзнийг хайрлаж байгаа чуулгандаа явнаа. 그래야 가족이 구원을 받아요. Тэгэж байж манай гэрийнхэн аврагдана. 어떤 한국에 있을 때 За Солонгост байхад 어떤 청년이 그런 일이 있었죠. нэг залууд ийм зүйл тохиолдсон. 혼자 구원받고 집안에서 몰래 교회 다니다가 Ганцаараа ингээд гэрийнхнээс аврагдсан, нууцаар ингээд чуулганд авч ирсэн. 아버지가 알게 된 겁니다. Тэгээд аав нь мэдсэн байгаа явж байгааг 뭐 чуулганд. 책상을 엎고 Ингээд тийм ээ ширээгийн шидээд 막 그 공부했던 대학생 책들 다 밖으로 내려놓고 оюутан байсан учраас хичээл ном хийдэг ширээг нь бүгдийг нь гаргаж хаяад 나가라고. гар гээл. 우리 집은 불교 집안이지 기독교 집안이 웬 말이냐고. Манай гэр чинь буддагийн гэр байхад юу хэрэгсдэх бай гээл. 나가라면 예 나갈게요. 바시대 그 나갑니까? Гараараа гээл гэсэн чи за баяртай гээл гарах уу? 잘 됐다. 친구 집에서 신앙생활 해야지. Яста сайхан болоо найзынхаа гэрд очиод итгэлийнхаа амьдралаар амьдрээ тагаа гарах уу? 나가라면 나가요? Гар гээл тэгэхээр гарах уу? 안 나가죠. Гарахгүй шүү дээ. 안 나가죠. 버티죠. Гарч болохгүй дэсэл байх хэрэгтэй. 그 아버지가 그래요. Тэгээ аав нь гэсэн. 네가 안 나가? Чи гарахгүй мó? 이 네가 이기나 내가 이기나 한번 볼까? Чи ялах нь би ялах нь харах уу? 그럼 내가 나갈게. Тэгвэл би гараад. 아버지가 나가요. Тэгээ аав нь 그 гараа. 아버지한테 바시대 그럽니까? Тэгээ аава баяртай гэх үү?
아버지 다리 잡아야죠. Аавгаа өлнөөс зурна шүү дээ. 아버지도 못 간다고. Аавыгаа гач гэсэн явуулахгүй гэдэг. 저도 못 나가고 아버지도 못 보낸다고. Бийж гарахгүй таныг ч явуулахгүй гэдэг. 그리고 나에게 시간을 달라고. Тэгээ надаа нэг цаг өгчгөө та. 내가 어떻게 사는지 아버지한테 보여주겠다고. Би яаж амьдарч байгаа танд харуулъя гэдэг. 종교를 가지고 얘기하지 말고 Зүгээр шашин гэдэг зүйлээр нь харах биш. 내가 어떻게 사는지를 좀 봤으면 좋겠다고. Миний амьдралыг яах нь та хараад 가지. 그리고 끈질기게 설득시키고 끈질기게 기다려야 되죠. Тэгэл тэмээ эцэстэн тэмээ ятгаж байгаа. Тэгээ хүлээх ёстой шүү дээ тэр чинь. 근데 그런 간증들이 사실은 우리 가운데 구역 모임에서 그런 교제에서 나와야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхний туулсан ийм амьдралаа гэрчил болгож нөхрөл дундаа ярьж байх. 새로운 분들에게 그걸 가르쳐 줘야 되는 거예요. Тэгэхээр шинэ хүмүүст ийм зүйл байдаг шүү гэдгийг хэлж мэдүүлж яах гэсэн. 왜요? Яагаад вэ? 그들은 똑같이 그걸 견뎌야 되니까. Би ярихгүй байгаач тэр хүн тийм юмар явж л байгаа. 그걸 겪어야 되니까. Тэр зүйлийг туулж гарах ёстой учраас. 대부분 인정에 치우쳐서 신앙생활 못하는 경우가 많이 있기 때문에 그런 겁니다. Тэгэхээр эцэст нь бол хүн хоорондын харилцаанаас ар гэрээсээ болоод ч юм уу итгэлийн амьдралаар амьдрч чадахгүй хүмүүс их байдаг. 그래서 먼저 되신 분들이 Тэгэхээр төрүүлж явж байгаа хүмүүс маань 그런 모습과 그런 신앙생활 모습의 간증들이 나와야 되겠죠. тэгэхээр өөрийнхөө дүр төрх тэмхүү итгэлийн амьдралын дүр төрх маань төрх нь гэрчлэлээр ингээд ил гардаг байх хэрэгтэй. 그리고 그 길을 걸어가잖아요. Заман дээр замаар явлаа. 근데 보면 Тэгээ 그 харах. 마지막이 참 감동을 줍니다. Энэ яг сүүлийн хэсэг дээр их сэтгэл хөдлөг. 그러니까 전나는 그 소나가지를 새끼를 놔두고 За өнөөг хоёр тугалын үлдээгээд хоёр хөхүүл үнэ явж байгаа шүү дээ. 꽤 긴 거리 수십 킬로를 좌우로 치우치지 않고 베세메스로 갑니다. Тэр 10 км-ийн турш баруун зүүн дэш хазаахгүй чигээрээ биш хэмээш рүү явж байгаа. 거기에는 순종도 있고 충성도 있죠. Тэр дунд чинь дуулуур аман итгэмж гэдэг зүйлсүүд бүгд хамарч байгаа. 그 당시 그 길에는 좌우에 많은 곡물들이 있기 때문에 멈춰서 얼마든지 그 곡물을 뜯어 먹을 수도 있잖아요. Тэр хоёр үнэ явангаа эргэн тойрон оога олон дэрхүү үснөөс хүртэл хазаагаад идэж болно шүү дээ идэж. 뭐 얼마나 많은 유혹이 있겠습니까? Тэр хоёр үнэнд хүртэл ямар олон уруу татлага байна. 멈추다가 돌아갈 수도 있고 Тэмээ зогсоод эргээд явчих болж 시간을 магадгүй. 지체할 수도 있고. Явах хугацаанд ядар сүлдэж 근데 магадгүй. 뭐 그걸 다 떠나서 어쨌든 순종해서 충성돼서 갔습니다. Ямар тач тэр бүх зүйл дээр итгэмжтэй дуулууртайгаад явсан. 근데 그 뒤에 말씀이 더 감동을 줘요. Гэхдээ үүнээ дараа гарч байгаа өгсөд бүр их сэтгэл хөдлөгдөг. 어떻게 합니까? Яаж байгаа вэ? 6장 6-гийн 14절입니다. 14. 14절 14 같이 읽겠습니다. хамт уншаа. 수레가 Өнөөхөө тэрэг 베세메스 사람 бичим 모사의 ашгүй 밭 Йошуагийн 풍돌 талбайд 있는 ирж 곳에 선지라. нэгэн бул 우리가 чулууны 수레의 дэргэд 나무를 зогсов. 패고 그 소를 Тэр 번제로 хүмүүс 여호와께 тэрэгний модыг хаглан үнээнүүдийг эзэндээ шатаа дахил өргөв. 이 소를 어떻게 합니까? Өнөөх үнээнүүдийг яасан гэж байна? 번제로 드려요. Үнээнүүдээр шатаа дахил эзэнд өргөв гэж байна. 인정을 뒤로 하고 Хүн хоорондын харилцаа гэдэг зүйлээ хойш 자신은 하나님 말씀에 순종하고 өөрөө тийм ээ бурхны үгэнд дуулууртай байсан. 좌우로 치우치지 않고 Баруун зүүндээ шатаахгүй. 그 22km를 묵묵하게 걸어갑니다. Тэр 22 км-ийн турш чимээгүйх явж байгаа. 그리고 목적지에 도착하자마자 Тэгээ зорсон газартаа очиод 자신은 өөрийг нь яаж ийн? 주님께 드려집니다. өөрийгөө эзэнд өргөж ийн гэсэн үг. 우리가 이 땅에 살아가는 목적이죠. Тэгэхээр бид бүхний энэ ертөнцийн амьдарч байгаа зорилго шүү дээ. 로마서 12장 1절 2절에 나오잖아요. Тийм ээ Ром 12-ийн 1-2 дээр гарч байгаа. 잠깐 찾아보겠습니다. Хайж үзье. 로마서 12장 1절만 Ром 12-ийн 1 같이 읽어보겠습니다. хамт уншаа. 그러므로 Иймд ах 'дүү нараа 내가 Бурхны 하나님의 өрөв 모든 сэтгэлээрээ 자비하심으로 та нараас 너희를 хичээнгүйлэн 권하노니 буй. 너희 Өөрөөсдийн 몸을 биеийг 하나님이 бурханд 기뻐하시는 거룩한 산 тааламжтай 제사로 амьд ариун 드리라. дахил болгож өрг. 이런 Инхийн 너희들이 та нарын 영적 сүнслэг 예배입니다. мөргөл мөн. 너희 몸을 Өөрийн биеэ 하나님이 기뻐하시고 거룩한 산 제사로 드리라. бурхан тааламжтай амьд дахил болгож өрг. 그러니까 우리가 신앙생활을 하는 그 모든 것이 주님 앞에 산 제사로 드리는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний амьдарч байгаа амьдрал тэр жигтэй амьд дахил болгож өргөдөж байдаг. 자기를 위해 살지 않고 Өөрийнхөө төлөө амьдрах биш. 살아도 주려야 살고 Амьдралаач эсний төлөө амьдрч. 죽어도 주려야 죽나니 Өглөөж эсний төлөө өхөн. 우리가 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. Бид амьдралаач өглөөж бид эзнийх. 그런 각오로 우리는 살죠. Тэгэхээр тийм шийдвэртэйгээр л бид амьдрах. 마귀가 절대 이길 수 없는 그리스도인이 있다고 합니다. Бузар сүнсний хизээч ялж чаддаггүй хэрэгцчин гэж байдаг гэж байгаа. 죽기를 각오하고 신앙생활 하는 사람들은 Үхийгээ шийдчихсэн амьдрж байгаа итгэлийн амьдралаар амьдрж байгаа. 마귀가 아무리 어떤 시험을 해도 넘어지지 않는다고 해요. Тийм хүнийг бузар сүнс яаж сорьсон ч тэр сорилтонд нь ундаггүй гэж байгаа. 인정을 뒤로 하고 Хүн хоорондын харилцаагаа хойш тавиад 하나님의 말씀과 복음을 최우선으로 여기는 마음.
Бурханы үг сайн мэдээг нин тэргүүнд гэж тавьж үзэх сэтгэл. 그럼 가족은 어떻게 되냐? За тэгвэл ар гэрээ яах юм бэ? 하나님 믿으십시오. Зөвхөн Бурханд итгээрэй. 하나님이 해주셔요. Бурхан бүх зүйлийг хийнэ. 내가 주님에서 그렇게 살고 복음을 위해 살면 Би эзний төлөө сайн мэдээний төлөө амьдрал 그 가족 하나님 책임져 주지 않겠습니까? тэр ар гэр дээр нь ар гэрийг нь эзэн Бурхан хариуцсан үстэй. 인정 때문에 봉사 못하고 Хүн хоорондоо харилцаанаас болоод үйлчлээ гэж 인정 때문에 교회 못 나오고 хүн хоорондоо харилцаанаас болоод чуулганд ирч чадахгүй. 그러면 그 가족 구원은 어떻게 되겠어요? Тэгвэл тэр гэр бүлийн сайн мэдээ яах юм бэ? 빼앗기면 안 됩니다. Алдаж болохгүй. 하나님의 축복을 어떻게든 취해야 되는 겁니다. Бурханы тэрхүү ёроолыг зураал авах хэрэгтэй. 천국은 침노하는 자의 것이라고 했습니다. Деважин бол хүчирхийлэгч нэгнэх гэж байгаа. 상급이 빼앗기지 않도록 Тэгэхээр өөрийн авах шагналаа алдахгүй байхын тулд 정말 힘을 다해서 신앙생활 하면 좋을 것 같아요. бүх хүчээ гаргаад итгэлийн амьдралаар амьдруулах сайн. 마지막으로 За хамгийн сүүлд нь 이 가사나 가드나 아스돗은 공통점이 있습니다. энэ Газ, Аштод гэдэг нь болохоор нэг нийтлэгдлүүд байгаа. 다 이스라엘 땅의 이름이 아니라 블레셋 이름이잖아요. Бүгдээр энэ чинь Израилийн нутгийн нэр биш, Филистийн нутгийн газрын нэр 그러니까 шүү. 원래 블레셋의 뜻이 뭐냐면 외국인 이방인이라는 뜻이 담겨져 있는 거예요. Филист гэдэг угаасаа утгын нэр нь болохоор харь, гадаад хүн гэсэн тийм утгатай. 우리는 이 땅에 이방인으로 살아갑니다. Бид бүхэн энэ ертөнцийн бол харь хүн шиг л амьдарч байгаа. 우리는 이 땅에 나그네 인생길로 살아갑니다. Бид бүхэн энэ ертөнцийн 바дарчны амьдралаар амьдарч байгаа. 우리는 흙으로 태어나서 흙으로 돌아가는 인생입니다. Бид бүхний амьдрал бол шорооноос ирээд шороо руугаа л явах амьдрал. 그렇죠? Тийм биз дээ. 근데 우리는 그런 인생을 주님의 보혈로 구원을 받고 하나님의 백성이 되었죠. Гэхдээ бид бүхэн тийм өрөвдөлтэй амьдралаа эзний үнэт цусаар дамжуулаад өөрчлөгдөд эзний ард түмэн болсон. 가사나 가드나 아스돗은 다 이 세상에 속한 인생이었지만 Газ, Аштод энэ газрууд бүгдээрээ энэ ертөнцид хариалагддаг газрууд. 그 속에서 어떤 일이 일어났습니까? Тэр газарт юу болов? 가드에서는 다윗이 골리앗을 물리쳤고 Гад гэдэг газарт Голиотыг Давид ялсан. 삼손은 가사에서 두 눈이 뽑혔지만 승리의 기도 소리로 부르짖고 승리하는 끝이 좋은 사람이 되었고 Газ гэдэг газар Самсон хоёр нүдээ ухуулсан ч гэлээ эцэст нь ялсан ялалтыг авчирсан газар болсон. 아스돗에서는 고난과 순종과 협력과 희생을 통해서 세상에서 승리하는 그리스도의 모습을 보는 겁니다. Харин Аштод гэдэг газарт бол Христ итгэгчнэр зовлон, дэвчээр, ялалт гэдэг зүйлийг мэдэрсэн. 우리 이 땅에 이방인 나그네 인생으로 살지만 Бид үгүй энэ ертөнцийн харь хүн энэ ирмэл хүнээр амьдарч байгаа. 그 끝은 승리하는 그리스도로 살아가는 거예요. Гэхдээ түүний төгсгөл нь Христэд итгэж хүнээр төгсгөх хэрэгтэй. 이 시간 누군가도 다윗은 골리앗을 물맷돌로 물치는 사람이 있을 것입니다. За энэ нундаас хэн нэг нь Давид Голиотыг тийм ээ дүүрэн чулуугаар цохиж алсан шиг тийм хүн гарна. 어떤 그리스도인은 두 눈이 뽑혔지만 영적인 소경이 있던 그리스도인들도 있을 거예요. Зарим нь Самсон шиг хоёр нүдээ ухуулсан ч гэлээ сүнслэг нүдээрээ харж байгаа ч хүн байж магадгүй. 묵묵하게 느리지만 뚜벅뚜벅 천천히 올라가는 그런 그리스도인들도 있을 겁니다. Чимээгүй хүн ч гэлээ айжмаар алхаж явж байгаа, айжмаар уршилж байгаа Христэд итгэгчнэр ч гэсэн байгаа. 다 끝이 좋다는 거예요. Энэ юу вэ? Бүх төгсгөл нь л сайн байна л гэсэн үг. 우리의 시작은 다 불완전하고 Бидний эхлэл төгс биш эхэлсэн. 다 약한 그리스도인들이지만 Бүгдээрээ сул дорой Христчин байсан. 우리의 끝은 다 좋고 다 아름다울 겁니다. Гэхдээ бид бүхний төгсгөл бүгднгийнх нь сайн сайхан үзэгсэнтэй 주님 байдаг. 만나면 Эзэнтэй уулзвал 영원한 상급이 우리 앞에 기다리고 있을 겁니다. мөнхийн шагнал бид бүхнийг хүлээж байгаа. 그래서 정말 오실 날이 멀지 않았고 Тэ мэ эзэн ирэх өдөр 우리에게 олцсон. 시간이 없습니다. Бидэнд цаг бас бага байгаа. 그래서 조금 더 노력하시고 Тэм учраас дахиад нэг жоохон хичээгээд 그리고 작은 것부터 시작하시고 тэг нэг жоохон зүйлээс эхлэх хэрэгтэй. 정말 영적인 눈이 떠져서 주님이 보여주실 것을 봐야 되고 Үнэхээр сүнслэг нүд нь хараа ороод эзний харуулъя гэж байгаа зүйлийг хараад 그리고 정말 우리가 정말 죽기를 각오하는 마음으로 매일 하루같이 소중한 시간을 보냈으면 좋겠습니다. тэг өдөр болгон өдөр бүрийг эзний төлөө амьдрий үхий гэсэн шийдвэртэйгээр амьдруулах сайн. 한 구절만 찾고 마치겠습니다. Нэг ишлэл хараад босгоё. 히브리서 6장 Еврей 6 11절로 12절입니다. Еврей 6-гийн 11, 12. 같이 읽겠습니다. хамт уншаа. 1 2 3. За хамт уншаа. 우리가 Түүнчлэн та 간절히 нарын 원하는 хүн 것은 нэг бүрчийн 너희 각 найдварын 사람이 동일한 бүрэн 부지런을 баталгааны төлөө 나타내어 эцэг хүртэл адилхан 소망이 хичээн 풍성함을 зүтгэж 이르러 хойш суулгын 게으르지 아니하고 итгэл ба дэвчээрээ 믿음과
오래 암컷 참음으로 우글스티게 말미암아 도락셋 болоосоо 약속들을 хэмээн 기업으로 받는 бид 자들을 хүсдэг. 본받는 자 되게 하려 하는 것입니다. 그래서 마지막까지 끝까지 부지런해서 우리가 그 소망의 풍성함을 얻었으면 좋겠습니다. Тийм учраас бид бүхэн төгсгөл хүртэл хичээнгүй байж тэрхүү найдварыг олж аваасаа гэж хүсье. 같이 기도하겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 아버지 하나님, Хайр нэгүслэр дүүрэн байдаг бурхан минь ээ. 우리에게 이 귀한 말씀을 허락해 주셔서 감사합니다. Би түүхэнд энэ эрхэм үгийг зөвшөөрсөн талархаж байна. 주님이 오실 날이 절반 마지막 시대입니다. Эзэн таны ирэх энэ төгсгөлийн цаг үе үлээ. 정말 끝까지 교회 가운데 거하게 해주시고 Эцэг хүртэл чуулган дотор байлгаж өгөөрэй. 주님이 가장 원하시는 한 명도 이루어지기를 원하지 않는 그 주님의 마음처럼 이 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн таны хүсдэг зүйл болох нэг ч хүн алдагдахгүй байгаас гэсэн сэтгэлээр сайн мэдээг тарааж чадхад туслаарай. 우리에게 독도 힘과 위로가 되어 주셔서 Би түүхэнд хүч болон тайлхрал болоорой. 세상에서 지지 않고 Энэ ертөнцид ялагдахгүй байж, 육신에게 지지 않고 махбоддоо ялагдахгүй байж, 또 마귀에도 지지 않도록 우리에게 늘 교훈해 주시고 저희와 함께 해 주시옵소서. мөн бузар сүнтэн хүртэл ялагдахгүй байхын тулд эзэн та бидэнтэй хамт байж сургамжилж өгөөрэй. 때론 넘어질 때도 있습니다. Заримдаа бид унах үе байна. 마귀에게 질 때도 있습니다. Бузар сүнсэнд ялагдах үе байна. 하지만 의인은 7번 넘어지나 완전히 엎드러지지 않는다 했습니다. Гэхдээ зөвхөн 7 өдрөвч нэг сэхэн гэж байгаа. 다시 일어나서 Бүрэн унахгүй дахин босож 다시 이루어진 영혼들을 향해 달려갈 수 있게 해주시고 тэр алдагдсан сүнснүүд рүү дахин очиж чадхад туслаарай. 늘 느리지만 한 걸음 한 걸음 주님을 향해서 복음을 향해서 나아가는 그런 그리스도인이 되게 도와주시옵소서. Эзэн таны сайн мэдээний төлөө удаан чиглэлээ нэг алхамаар уршилдаг Христэд итгэж болгож өгөөрэй. 오늘 추계수양의 마무리 말씀까지 또 지역교회 가서 뿌리를 내리고 교회 가운데 든든히 세워질 때까지 주님이 함께해 주시고 역사해 주시옵소서. Өнөөдөр намрын семинарын төгсгөл өгөө дуустал эзэн та хамт байж, аврагдсан хүмүүс тус чуулгандаа очиод үндсээ чуулгандаа сүрлүүлж чадхад эзэн та хамт байгаарай. 우리를 제약 가운데서 구원해 주신 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Бид бүхний гимнүгэл дундаас аварч өгсөн бидний аврагч Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘.